eno wo ho eno boa ma se yare ni bia ko ba bia ekokum cells. Okay. Enti chemotherapy bibia ye bono na otweme yensa bia depending on your aim. Ada se be bono mprennan emprensia ana mprenwotwe. Okay. Na afi ye wo hormones enso aye use. Se ye test say ye what test aye answer na ye ya started treatment. Ghana ha na say wo facility. Ghana. All right. Okay. Enya ba bia no mtimi ye test no. Okay. But ye de nam say no for ho adwuma advance no for ho test ni nyina ye bi wo ho. Ye nye biopsy ana ye nye operation ni fa nhye wo patient nsem. Sa brain SSA twom. Obu ho a wo de share nsem a odru das be hu no ato obo so aduro na wo hu no o tena ka mu a ewo so no aduro ni timi hwiegu okay no akohwie ensu agum say ensu bia ensu ade na ekroje enti o hwiegu sa no hwie ensu agum ye so onfa nko lab o de bedu lab na ade na ye de ma na apro dilute no because ade na ewom na nye ensu enti sese ye yi sample edishe patient so fanko yes enti da bia me kan se wo ye se wutie ye na se ye ya test ama ye se fa kwa wo de obetimi aba peace and love afabre okay ye beje di akwa ma okay because be empebebre na yira wo kwam to da bi so a wo de akwa ye be okay frɛ na bu wa frɛ be mienu bi na ma no ato na dwu yare no besan ya babio and sata ma beba na bia sample no ye hia wo so a ada se wato atwere na wan follow up nti niema bebre na ekutia yen in this fight okay nti no hormone therapy no say ye test tumor na ye be hu say ye estrogen receptor positive and say negative positive wa ye waduro aye de oba ne to so and then better so between 5 to 10 years. Okay. Now you treatment no. I know your maintenance. Okay. Into no 2 months na ye no. Who information no eboa in the treatment. Okay. Afi ye wo treatment ba kwa friend no radiotherapy. And no gina adekra ye pesi ye yes. Say ye janufo ni bi mo ba and ye radiotherapy na ye must. So muche bi mo ba mo nyina okay radiotherapy no esese oba ne ko okay empem bebre oba bi wo ha wa ye operation na wa ye wajanufo no bi ama no fo se no enti won ko radiotherapy no po ma ye no so na obekọ therapy no for how long radiotherapy no be for how long bebre ya na be 3 weeks okay enti ro ko shemu 3 weeks no awie because no na be kum cells na e bia aka ho anke be se nyini bi enti se wajanufo no bi mo ba dia se wo ye na adwen se obekọ for radiotherapy na ane no mo ye kemo na mo omuti hututu no mo ye tuntum na ya mama ne kunu ne jeja wom no no kra no se be o mema ne jaya lack of awareness nti mema ne nim onim enu ti na se ye kwa asore a ya e pese mema no so trans so mo asokro munya bi mema so timinya breast cancer and no be esie na enenso ye de ebremu nyina se efiti anopa anoma gbo ko eni akokọ so kwan ye na mafidie no mode to Akoma 87.9 na munyi efi ho Sir John abeye ne de ko Tony Best abeye ne de ko news fo abeka omo de ye nso ye be kansem na mafidie no eda so ada ha se ya motie ye mo bibia good afternoon e de ba Akoma 87.9 ye ndwumedie ya to din se Akoma mu nsem na ye de ebrom se yetimi hu nsem a ewo Akoma ni mu a ke ni nipa edili a ke behwe yie papa na nso ye ni mu nsem a ewo Akoma ni mu nti no na yen Akoma FM fo ye ni onua TV age ato ye ho so se nsem na ya na ewo Akoma mu no na ye de aba Akoma mu nsem so na ye di ho enkommo ye frɛ me Beatrice Fioga bra wetimi ya frɛ me Auntie Bi me ne mabedwafo yina ya ye ready a enenso ye de enkommo ebremu na ye chia obi bia ohwe ye na otie ye ubetimi efollow ye e Facebook TikTok na YouTube enso na mosai ahwe ye enso e wo onua TV ye da mu nyina mase from Northern Regional to Greater Accra region baby bia region bia wo a wo hwe ye no ye da mase se de bia ne de bia TV stations ne dawson radio stations ne dawson
na so munim se ye niama na ye wa ha na ye niama papa nti no na musua de wo mu no e na de bia mode mafidie no e de to ha na ye ma obi bia akwa abane aka kye mu se ye breast cancer month no ye da so a ewom eti se man ka hwe kra na hu se ba sha atade na se pink kakra wo mu a na che se ye da ho a e wo pink month no emu enra ye ne doctor Beatrice Suafia da edi enkomo na enkomo ni mu ni nyina de to makoma so pa hihya na ye nuanom nkuma no mo hye no e ma no mo hye no obeka so on de onum cigarette no aye no puff na so say hihya no ye so puff ba ko na uje mu a e chen say de wanom 12 sticks so say 6 sticks of cigarette eno e the breast cancer no e ba pa intima yentu ye ho fuwai na yentwe ye ho emfiri eniama bi ehun na enenso ye bema mu feedbacks bebre na watwe mu ni na watwe etwa mu no enkoma ye boye no ebi wo kwa na ehu adwuma na ye den pa nti no eche ansan ye the feedbacks no e de abremu but ye ne say ye ntwen se ye bewie kra ansan na ya mo mehu anamontu a yetu ewo ho nti enne chief executive producer na Nabila obeji na konwa na kakra na ye bia kwa akoduru no ye de atomanim na ansa na no aminchia menua Peggy na membisa ne say na pacho ohwe anti bi erade na dom enne yaba ennes me da se pa wa ma me lunch oh ka chese wa se bia wa chi no won ko ma ne mbe me na me pe wa chi pa nti me da na se nti na wokun ni status no so pe wa chi we I see ti betimi atena mbotimi atena yo ene se wa wo so am enne wa be cha me lunch wa chi nice wa bo bi aye fine ena me dia betena hit Peggy ka chese wa se me da na se wa yo na ye be ko Akoma achede afibia mu Akoma FM ye adoye e di maye nuanom bia sebio omukọ ahohiahia mu na emfie miensa emfie nan ni de na Akoma achede no de ye ne se ye kọ ye adoye ne ba ye maamenum ekunafo nti na emfie miensa enan ni nyina ekunafo ho e na ya ye sa adoye no e de ama wo no mo na afi 2024 yi de yesese bio to de bia na wasesa wonante kakra de bia wonante saa na wahwe yekura na wahwefom nti afi 2024 yi de chief executive producer ye ne apanfo manager eji 2 mu edema ye ne say ye pese ye ko Kumasi Central Prisons esan say e honso omuhu e kire wo mu pa ewom bebre na wo ho a boni binti e no mu ko ho efana nso ewo honom a entwato so we hu nasem kan yie oni sika bi a odi betua ne si eye ka bi a wode eno enti na wodem no na eno enti na enche se o si yeyi yeni edema wo no mo omo wa hohiahia mu prisoner bi a edako iska aban eyidi ato ho se yemfa ma omo aduane anopa ewia ene enwumre eye 1 cedi 80 pesos enru 2 Ghana cedis nkokọ no endru mienu te se matade kokoi ne ye love kokoi ye da TV so ya wo hwe da bi o eye 1 cedi na 80 pesos eso eka ho mekan ye ubisa se ne ene adien ene ede be ma omo eduane edi omo bedi bia no pa edi bia ewia edi bia enwumre enu nti na afi Akoma achede ye ndwumadie ne se ye ne mo ye tiefo ene ya hwefo ye boaboa ye nyina ya no kakran de ebenya no na ye de akwakoye omo adoye na ma ye ntie ye nua be ma ofri okoda prison 10 years ati ye yentie no na onka ehonsem no senia na ehonsem no esitie na ye ne deputy public relations officer Kumasi Central Prisons ye nua DSP Dina Danso ono nso ensema ono ene ye kan no se eye ready a ye bebo ene no ama mwatie nti yenko ati ye ho embra obi a kakra woni papa na ye ma obi oda ne do fie no obitima abenya so aba timesere enti na wo ka besi so obi a wo tie ka besi se obi a kakra woni nsem okay ment na won ka se me twa ma asem asiansa okay ai se wonam wo yembu nyo hwe ba ne ya o tofo ma ibenya mo meto wadaka timesere o me se prisons no o mu hia moa all right go prison kakra ka ne se no o mu ni bus o mu ni ambulance a obi yare betimi na tumako timesere adofo ne se obi bi e ka Akoma kasei a wuhu ni ono okoda ne duafie ho Kumasi Central Prisons for 10 years ifie du na okodi wo ho na enam se yensem na ya na mframa ni swa ye time ni swa ni nyina
na yebetimi abo ede akyeremo na wo kyerɛ aduane 70 no obi wo honom a ade ya ye mmodin se be ya obi benye bi edi ntino no akona be ma bi afa no to ansana wenye aduane edi eno nti e wo se ye kwaye wo mo adoye ye nkotie DSP diner danso ono so ne nsema okai generally so eno wa na mo bedie ende se etu esichire kra nka ho oh ai mori koko na ye di sugar tum esichire ni de ya na sometimes odo yenya but e were reason tia okay ye mpesa ye be mo sugar bebre because omunya akwenya anye ni ama sa intino sugar ni de yete so okay aha ba mori koko na omudino ano ene na ya mo de milk kakra so ma wo na mo nyina ma ya hu officer prince mo fa milk kakra so milk milk dear pacho mori koko na once the 80 pesos no koko koko avantienso na asun me ko school ni o powder bi me pese me ka se ne na yesi frɛ na menka shoto eno kra mutimi to bi menye hwe number no was show musika no susa nti no pa no mu o mekeka abomu a no mu de ato emu se o mu de feed prisoners a emema no nko ano o mu twem 1700 yemfa ma no kra enka ho 1700 ena o mu gu Kumasi Central Prisons a eho no e wosanka efa nipa 600 nti wo de wa hwe o mu nnem se ne o mu nnem esitie ansana o meduane sem esi etie ansana eba no o mu ayarehwe mu enso esi etie anopai me ko Konfanochi eye clinic me wo ho na me wo se prisoners be 4 inmates ni bi ye de omo so aba eye clinic on ba be hwe omo ani na che ensem de you can imagine de ekoso e wo Konfanochi ni Kumasi Central Prisons omo ho ekire omo yie pa nti yetiefo ene yahwefo de bia yesu fremu a moje yenso yenim se akoma mu nsem dwumedie na edamakoma so se nya mo nso mu da yakoma so yi nti mo beboa yen ama yakwa akọboa yenuanom na omo wo ndrefie no wo bisa me se de ben saa na omo hia DSP diner danso wakadada wo se emo de omo bedi bia yesa adofo no de bro mo bag baako no makeka abomu a edoso a ansa no metimi anoa mo no e de ama wo mo nti Christmas yi ye pese yenuanom anya hwe Christmas yi de obi amaame emra nti omo endi emo nti betimi abre ye mo ya local rice yi bia ye beje na ya dawase papa ye beda wase de perfume no bi no polish rice no so na wo so ahodi betimi na wo de bebre ya adaroma ye beje na ya dawase ye hia anwa enwo gari beans dokono de kese ebro de omu hia no mroso kese benku ni koko no eno a na omu di ewo ho to betimi so abre ye ebro a ye beje se bia o de o ye corn mill operator kra na wo mori a wanyamesi wo kra na akase anti bi woni Peggy nana bila mo beje a ye betuka na ya baba beje ni aboaboa sa ne ma ni nyina no toilet rolls eniama ye disi prison ho metimi ada ho na eho bete kakra de ama wo mo de omu de besi omu niama ene de omu de be hohoro ho nyina de o de bebre ye bia praye ni nyina o de bre na ye beje afi ntade ye sere mo ye se nyese ye kwa akotu egu ho nti ntade bia nka wo kotu egu no wo se eni ma me fa nkoma ntibi no fa nkoma wo mo mpacho de bi atade a wo fu se bia wo wapa ho ntimi enhye ana bibi ntimi enhye na eneti a prisoners no omo ya sorry omo comox e wo prison kwa sada ne de omo kwa omo nhye omo ntade ese bi odi eni anwan no omo dress na omo so omo dignity no abasro kra e de ama wo mo nti santade ni nyina oboa no ma ye na de brain na ye beji ema no so hia sanitary pads pa e na panties eno so bre ye bia ye beji chese bi bia o feel say ye de che ye bia no ye beji ye maame no ye papa no ma morani cold stores na da mi wo bi mu din eno so eduwa na mo bre ya akokọ cotton baako aye boa no aye beji e na fe inro pharmaceutical companies ahodo a mutie ye omo reps a omo hwe ye mo betimi ama ye nura ahodo bia bi no esanso omo clinic e wo ho na kase ye benye nura ye de be stock ho e de ama wo mo enti no ye bi hia saa eniama ni nyina enti ye momo number no ye ken na so na tibi ye pese ye bro mo kakra o ye momo number no enie wo pese obre ye sika na o de saa niama we nyina bi wonya na wo betimi abre ye sika ye nye sika na
ya ye betoto ya be twa no TV so e di akyere mo 0530 507 849 0530 507 849 Edia ebeba no eye James Agblevo Akoma FM James Agblevo Akoma FM sa number kro ya nso no wo niam bi wo baabi na bebia wo ne mu wa ana bia wo time schedule no untimi fa mbre ye Kumasi askwa ye office aso a wo frɛ ye ne ya na ye befa sa number we na waka kyerɛ sɛ bia wo ha ya ye betu anamo na ya ba ne aba beje ye damase sɛ motie ye na makoye emwa ye koye feedbacks so na wotwe mienu na wotwe miensa ne na wotwe ye mu ye di nkomo pa na ebi wo hono mo a na nkomo no edin nti aya na ye nya final solution na ye mpese ye ba bebo so ebi wo so ye kase ye twen a mo beka se ne mo beka wa ha sei na no mo gya ye chidi da bi ye ngya ye chiredi nti ene chief executive producer follow ups ni feedbacks ni nyina ya na ehye ni bottom nti ene ye ne ni di kan abon komo kakra ansa na yakoyabo afo ho na yakoje omo enkra to ye starting fi Sofo John dem say yakobe bosome esan sem se September ni mu na mu treaty sa topic no ira ene tina akonwem sa da na one Sofo John ifijase se na saase won sem bi ene papa asase bi ani nua epese offer enti no chief executive producer Sofo John nkomo no sen na akosi anti bi papa edase na ho ye de me ho ye de nyame ase me ho ye de nyame ase me ho na che uhu me ma che na nyam no na fi ase ha ne afrosro o sa nai so free no aba nhye de nhye ase yo no ho ahefa anya be bia ko ba ye nhye ase aha me ba me no want na nya feedback no oh okay ene na ya feedback me na na bia ewu na owentafo no ba ku 1978 asat 1992 na kasa wase ne ba ne wu ni dida aw na so ndi fufu ana bana wu ama tene nsu ma ene ya to di kura enko no to so ni dida nti ba mi hu ene ndi we hu me afi me hu okay yo anti bi me da se Sofo John na otwe miensa ene nra na yakwa fidase okay mene mituasi pie kokopim su bia my buy dey na fiada na mokoyo asem na nkasa no enra wiada ane ekoy okay and then the 3 weeks nti ade akye ye ne ekoy okay nti ye de ho amane be boy tiefo ama no achi owura bugri enso ba ha mo ne Sofo John nyina betena akunya yi mu enu nie ama ye tiefo nso so etiye ehwe efiri omu ankasa nso so eho no mo na ye no mu wie ye kotena ase ne nkomodie ne kosi se nra na kai no mu behia na nkratasem bia se ye bia ne akoye ne nra no yes afinka asem no ye wie ne kura na nra Sofo John bae no ma mete se in fact asem de nkia kan wie ne nso dadwene ho no ba bia kasi ye no na koma ntone yem I see se dan na ya kase ne nua ne nsima no ese ye mane nua ne dikan si ono ne de no wi ansa na ne nua ne si ono akasa de na onso betene ma odi be ye adwuma no se de nua ne se bosia na wakoje a ka odi ye ne de ne bia ba na anya sa ase nyina ne se ba bi ono ye bia ba na sase na otisi o ye bia ba no e obi asase nipa no ese otu no okay ena dan na ye ne papa dan ye si ho ye Sofo John da ba akun ena bugri no so da ba akun yakwa Sofo John ma yete asese otu no every dan mti enne kan na kosi January okay si January ending on free dan no ti abugri ni yen se bisia na ogie na odi start adwuma no ntu enwie opeso pa bisia bi di ko wie no san age foforo na otimi di wie ni a oye se de be ya obetimi etu afiri ba bia ne bra pani etu no na enu achi nso ba bia so ontu na oye business won so no obetimi afiri no be start business no aha no okay na nko wie a na wasan apa bisia kutua loan na wagie no na wasan age no da wa na so no dia be wie Sofo John so die no e dia ma no okay so start adwuma no din e na ode kwaje bisia no nti ene Sofo John te ase ma ye se mfie mienu die enu wona se nko timi aye Sofo John die no bi ti enu Sofo John ba no se mfie mienu na kwa wa on timi ntwa mfie mienu no so twa mfie mienu no na bediri ho no
na ne nua no se onya sika ono no hu se nua no nto no hwe no akugina no so adan ne ka ayeka enti no nya de obepene so pese otena fie ho no dia oni kan nya ono ne de no ono so de na ayeka no eye 2 bedrooms and hall I see apartment yes you do lent nti afuna ukoto nua abeye edi nchansi aka ho ato apono sisi ano ayemu adwuma enye adwuma ketwa I see yo enti eno ne ka bia penso a ye kokosi ye ne se so ntimi ne saade a ene na ne asase no ma ne na ho asase no so nua na de kan develop so ti ni akwa ye ne se ne saade a ye konko value adwuma na wa ye wo so no ne hwe sen na be cost na so John mpabisia entua Ibugrinika na ne onfa asase ne adwuma be wa ye dru ne ya Ibugri no ngine sika no so nko bo ni asase no so yes nti de ho na akwa so John so ate ase okay ti se di akwa kosi ne se ye pe obi amna ko value ye adwuma no project na Ibugri aye na akodru no how much the cost ebe cost ne de ho ka to ejadwo anim ejadwo etua wi a na so nso fra asase so betimi etua na wontimi ntua de ho de wo so John na ne we na so John so complete man no ansa no wayo no ansa no wayo no ne de no adwuma no yo nteni etiefo so John no ne ni nua be ma Ibugri o masem na nra be hwe ye office wo ka se o beto blows brade aboye wo na meti ho di me mentimi anka sa bi yo nti ewie so John de no pato me yenko Lebanon so ni din no na Lebanon o de Rahina se makoho aba no wakoho aba no pe na hoboko de Lebanon ho nya boko sa o boko nya ba bia sa oh okay yo nti ne Rahina so ni aba ma de na sembe to ye nim eno so akosise Kojo Charles so na otwe etwa mu na obaye na ensa na otwe ne ne nkomo no ye ni bi di ye nti free ho na ye sha asese ye tu ho na mo okay beka ye nua ba bi free from Accra ama ne kasae Belinda ti wi ne Belinda to ankomodie so mo so akire kwan bi sanso no free ho na aba to ma ya kwankire nti ne tentini de tan se Rahina na koka Lebanon o pese o sign be fie na fie wotimu no ma gene passport na wontimi ma ba bi odi ka kotna ye no ya gene passport nya de ne nsabeka ene wo free ho so akotna be fufu alright nti ne tofa bom na ya nti ne tofa bom nyina ne se na me adom enya obi oye adwuma wo embassy Ghana embassy e wo Lebanon ho ene na dinkita ho a tie ko ba se nam sa abaya ni nkuta passport nti se oye nkrata e betimi ama na free ho aba na no obehia ne bia na ID card bia na se ne documents bia betimi ama ni details a o betimi di agina so oye na oni binti uma na nam no small coin na Adiza no ya na kasa ma Adiza so provide the documents bi na won ho sending na ma Rahina so dia ma openi no ama anopem ne kasa so ne nsaka bibia na emum de omu ne say plane into plane bi tu ho bia no na eko Middle East enti no aje so otwen kakra na sabre na ode twen kakra nso no ode ye ne process e won ne krata asem no ho ama no enti obu se nyame adoma enche no bibia be okay enti drew say plane emu bi kwantum se betimi aye adwuma akwa other countries a Rahina so na be ya do betimi aba ye da se yenko eye Kurdistan de owura set okay so dan ye ne bra kwa America sa mo cheche ne enti die gira no sisi ya no fa ye ka kudi obi hu nkomokro na memboa okay yeah abaya bi Barikisu eba be dan ye se ono so okọ Kurdistan na obaye no oye se opese osan etukwan ko ba bia hoye esene ba bi ko ye no Germany na se US na nti opene bi ye so beboa no beboa no ne be fa Kenya nti preparation mu ye na ade nyina ne scan ikuta no 20,000 kan scan 200 million ne ko ba se ba wo kwakọ full plane no enso me se ne flight na ade nti ne ma wa ntimi anko nti or fund ne sika no ma no na wa nya ni nyina out of 20,000 unya mu 13,000 7,000 na aka no openi ne say odibi twa ticket no mo atiti bia from kan sem bebrebe nti na asi enya openi no ne ti ono so na no asem ene nhihye ono ne ye ya kokobasa bisi sabre no efre na onfa nti ho no o send papers bi okay ma hwemu in fact
your documents are who say Kenya Airline documents, but me who be a chess a ticket. But who say figures we was so near a soccer change the Canada by around 9,500 bisa e was so. Na nippon of child when Chinese and a black akra to show who details ni but ni na no send the mama go so aye hwem. Ti aka say sabe cassette no. Na ndi wo bi ono ama yehu. Ne hu se bi 7,000 no aye adwuma. Inti means am abio ana say betima yehu bibi ama ne saka bia. Ne krakra ye maami ya da no bechi ni suo wa ha se wa wo memu nkono. Salamatu. Ai wa wo memu nkono ne mu num de eye adwuma. Nan no na omoye enkranketwa. No omo nyina obia to na sawram. Oyare a na to ne mosiabo. No so yetu ho anamo akosese. Na maame no eba ha no mo. Ti ye ne ma no mienu kasa ma nkwara no. Pani no de ne kasa no oye se yemfre na nwumre. Ketwa no so kasa na so keka nsem bi se nsem wo ho na odi sum. Na ja ye ne di wie ye. Ti betimi ni pani no akasa on na pani nti on na ese ne di kan ese ne so. Hawa no anopai nsem a waka no na je se nsem wo ho so ampa. Okay. Na emom abomodin na kasa ne kasa be about 41 minutes. Nti no nyamene na ka kwesi ne se amene bo ba ne se okọ hospital. Doctors ahwe no yayi no odeka obi na bob se man be se okokuti hospital be no 6 million nti no omumwa 6 million oka na makaka ne yeah ma amene ne die screen so okay nti ankora no mmobodin no mkeka mu nsase ansokura na ne mu ameki effort chese mu ame ehu hia wo ntumu atu anamo bi na yenso yatimi ehu nia yebeye nti no upon get no complaints or ye nyina no age atum so no nuanom no ebekasa nti nyambo enkosi wo china no metene nka na ne ombi anoma mehu na emo wonso de adesrede atum anim se me fanto ame no enso so anim ma no nti no so age atum se metu sa na mo na age se mehu so mo so aye bibi scanner ebeba no ene megina so ne maame no e de akasa nti wonso age atum ti no yen hwe ni mankosi be se dwoada de e bia na bibi kakra efiri ho aba yetimi ene maame no so ahia tina ne omo no yeda sinti ye chief executive producer dwumadie ya ye gina behind the scenes ne dwuma no ono na eye ni nyina ne Spatus kojosa akode na Peggy body chidom na Eranso ebony chidom na me de mabetna ha sei na media ne mibisa questions na mibisa questions enti no na Nabila Kantanka na matene nka na otwumienu abepemenra ye program aya ye no feedback se wo me wo se ye de mamo no ye de amamo no na Peggy ebekwa ya boafo ho miensa because me wo se menua ba fefefe abetna ha sei ye ono so ene ye bekọ zien akwa akodi enkomo na ye de nenkomo no so ye de atoa so ene enkomo ewo ho enti ade ne da so no Akoma achede ne da so no de ne yekoso akai mu se December 19th ye kọ Kumasi Central Prisons akoye adoye enti no obasoro ha bia na me de abo enti me nua ba me de bo se nyame ya adoma 19th me kọ Kumasi Central Prisons me no nyina na ekọ enti no kọ akache doctor so me dom yen oyenye doctor nko nyina e wose de hu jimbi na me sure so nya sa Akoma na be so ye bi say moda Akoma so nti Peggy be ko ya boafo be mienu ho na Yakomi nyaba no na afia ne nkomo no ye de ahyehye so yo anti bi me da se ma me fa nko dwaman so ma me fa nko pie traffic studios for asoye se opese wo ye printing ne de for wani eche traffic studios for asoye me se nkwada na omawie school no ode ne ko traffic studios a ombebo mboden ache no printing na mama ne inimdi a esono nkokra se o hwe traffic studios for obetimi afro number no 0247013561 0247013561 anase 0574010101 Miss a printing ben na opesa yes opesa printed t-shirts anase label caps books anase cars okoma so ya ombebo mbode na omayebi ade amawo souvenirs ni nyina for wani che traffic studios na omombode enyama omse UV direct printing ni nyina omoyebi suso ewo honom hwehwe omachi kwa ewo Anwaga Junction omben Iron Best company no o from omobeje wo feso power specialist herba me se enra mama atade e she na efe pa mama ebombode de atade by say Akoma mu nsem team monje na monhye efi say aha ndori de mabombode atete ache nanso
eba hepatitis B yare no 2022 me ene ye bo ma ba so say mama je na wa yade wa bo ama hepatitis B yare no ase etu ne se ntini se hepatitis B yare no efri A kosi E no ebi achwa obetimi de wani ache power specialist eba na mama enhwe no ntu ase mawo se brabo no so aye kese afo wani eche hono se atika yare no me se obehu na oto ase anase wo nan aye titriti aya ne eta aka se ananse da bi yade ankasa fo wani che power specialist eba for asoye se dompenu mu abu anase sasabro etetewa for wani eche honum osa ene kompo etetewa for wani che power specialist eba na mama ebebo mboden edi edro account oyehwe omo afo wani che lake bosontwe omo benjesbro filling station anase foka wo say obesi wo aya junction mate ni anase drobani no obebo mboden esi wo honum akra fort so emfa omo ni che pokuase omo ben ACP main road no takwade so anaje MA primary school no mama esad inronwa so abadwa man so a edi amanfo nsem omo pa ebi ni edua ya mala mix eno etu malaria ene body pains so ase hebatin heba mesha eno no ye immune booster support ena GKG eno so ye memedro cough care no so etu ewase ena edua ya heba tonic eno so wona wonumu ato ni nyina enkope bi enom ni dodo mu obetimi de wani ache misi heba omo okejetia mrom apidank ewo mrom fredmans ekeo dani heba omso ewo mrom ena colinac ashtown free mama ewo number se didi so yi 0244 54 4422 0244 544422 anasa 0200 383831 0200383831 and on the WhatsApp number say 0555 797878 0555 797878 yo medasi pa Peggy medasi na yenko Akoma Ashanti marathon enne ya wada echina efiada eneda entemu nyame ya aduma memenda anopa 5 am pepe na yen ya tro yedi ye twembe de 300 kra na ye nyina ya bebo dompem ewo Akoma FM ye nimu he ya na etu emika 24 kilometers ye di twa santimantem he nyina ehia na ya san aba bewie ewo stadium nti eho na dwumedie ni nyina ebekoso sabrei yen stop registration nti de o make ya also person obeka ho a akwenya ewo honom obetimi abefa registration forms no na wonso wetu sa emrika ne bi untu emrika ne keke for the fun of it ubewie no watnitni wapom nyina ewie no nso no abasobode sika any prizes cash prizes consolation prizes enso ewo ho e the mount opesa wo sponsor ye na ye number obefre e 0209 119090 na afenso omode omo ho adom yen ya omo boayen amede dwumedie e de abremo a National Sports Authority and a Ghana Athletics Association with Dimafo Herbal or Ebuakwa Agogo and a Tommy Delight on also a Kumasi City Mall second gate wa and a Ubehu Moko Nokodi Adriane Pa now home and to and a AFL deodorant or also a Boyen Royal Homeopathic Clinic on also a Etimate Monique Junction and a aristocrat event or more Amokum or daunting time a basso ewo Akoma 87.9 no dear or don semna na sweet mavis or no so na bedwafo no if ya de nwumre bia ne meminde nwumre ebo no ndua we will say sweet mavis enso ne na bedwafo na beja akonya omoka odo ho ensem edru ho a tebi ne mbwa ema odo no enkos medafo fefefe boko de nyame ade na so nyame ase ade nem se yo fe pa den we will say wo hwe ho sa say me show we me fe dodo yo pajasia the what to say Kenya me adom sie ne ho boko na wo de bia me bia na me de asem de ne serious de ne de edutwem wo na wo ka me bi say nyame adom Saturday mo ko yes ye wie ya ba Ziena Charles Clinic ye screening chenchenche bi wo ho wow say screening wo ma ne fa ho na minim if you say we no e bia na na be your last one a ye minim say doctor besa ye bi I don't know say bia na we your last one obi wo ho a obon say wo frel o na meba o china meba ni say ni nyina nyame adma memenda e 100 Ghana cedis okay na on pay we na o pay den says de wo mu ne o ba ama ya hwe urine mu o ba ama ya hwe moja mu uwi ane doctor na sena bia ya de bi wo ba bia ya de wo bia no ya sa hwa mo ye ya ma waduro na nya say bia ba no ye say 100 Ghana cedis ntinti je duro ba ko pay we fa ko da bi
wo ba me yam ma wadura ebeboa wo so obi wo hokwa screening na ye ka screening wasema obi obeka se obi a oyare nko an ko screening da bi so wo yare se wo nyare wonnim de ekoso oni peduanim wuti wo ya wonim o enti e bia wo didi na wo no niam bi ekoso oni peduanim na wonim ena ya de bebe wo hokra so esie enti wonim de ekoso e oni peduanim ti yesi na me ya adoma meminde ya me kam wasa ye nyame adoma o chinechi ya no ena ye yes screening ni na yenim se obeka so mekọ wedding mekọ ayi enti yesi 7 am ni ye bia akona mo bia e mo 7 am no na ye branches for ni nyina ye bia ni nyina koho kontem ni ye nhwe wontem na watimi akọ ye dwuma bia wudi ye se eye 100 Ghana cedis 100 Ghana cedis obi a ono no wata ba bi dia na so obi a ye ka ye screen no asema oba bi dia ono no wonim se waboa no ho na waboa no ho awia nyame adoma memenda wo hia ye na emom dia on ma bi da a wono da bi da wano se enemeba wo chine meba no wo na sa challenge we come out ye se wo dia be so hye wo dia wo ma bi da fa 100 Ghana cedis ne bra na be so hye fa ne kra se because kra bia efrato ayira na wo dia bra ne be hye die ebesi ya die bia tete woni mo bia oyare wo de fa ne brain ne fa 100 Ghana cedis ka ho yesi nkora no mo fa nkora ne mrayen mo fa mpanifo mra nkwakwafo ne mrafo ne nyina obia emra bi yensi obia ekwan kumase ye wo etimetim Lumba Junction 7 am kumase ho na beba etimetim Lumba Junction enkwan fo be ko Old Ashoman Alloway Junction Old Ashoman Alloway Junction sasna Ashaiman no be ko Tulaku Christian Village Tulaku Christian Village and I face so beko Tuba Mama Africa Junction Tuba Mama Africa Junction enti wonum kase wo we dia kwan wa da bi nim de besan esi bi enti na me se wo de fa 100 Ghana cedis no fa bra na be so hwe ne hwe de besi na ye number nie enchiemu bia wo hia bia no for number we sisi a e number no ye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 ayanopa 7 am ye be pon 5 pm ti brantem se de meka no na watimi akontem akwakodu dwuma na de be koso ne ye hwe moja hwe bibia nwie na ne doctor asa atena se no o ba bia wo abafra bi wo ho akra ne nyinimu hwa enkoye akra bibia wanyina duru wo se wotimi kasa so kasa ye ntimi emma wo hwa akra yi nsanyina amwa akra ntimi mebie ne nsam wo hwa akra ne nan nyina amwa akra ntimi enante wo de nyame ya adoma eye memende ya fa ne brain ya boan kra bebre last na me kan wasem akra bia de ne ba ya when she doctor 3 days ana nya agro obi so no so te yen kan no kwa de wa ma bi o omo no freying e wo phone so ene ye de aduro ne mane no because baby na wo na kwan ne want no ntimi ma ne ye de aduro ne mane no 2 weeks pepe across 7 years ni on nante da ye wo no 7 years on nante da afa akra no nya me ye na dom doctor 3 days e de na aduro kan no 2 weeks pepe na kwa no original na so na hwe video akwa koba me say one day me ba me the video ne be ba na mabo ha na obi ehunu asema making enti so awutie me wo akra bi wo ho sa akra no akra de wo yensuo ba bi enya asase so wo de fa akra no brain na me adoma me menda ni emfa aduro ni bi emma no na wankasa na wo behunu ye say eye 100 Ghana cedis sa so na maamefo a mo peba nyina na me adoma ye twen mo unse ana me kase e wo 1 month aduro bi e wo ho sa 1 month aduro ne bi be koso pa na me adoma me mendai na wo ba no kunumra wo peba no so kunu sana mu nyina mra e bi kwa na free be ma no ti mu mienu nyina mu ba e hwehwe mama be ma no e hwehwe mama obanya se bia e se ye screen ti mu ba ya ti mu nyinro na mo nko da bi ye betu ye bo ase ahwehwe bi bia mu ama mu mienu ti oba ye hwe be ma so ye hwe ti be ma wo de 100 cedis oba wo de 100 cedis mu nyina mu ba mu mienu nyina na mbe ko doctor ho nya hwehwe bi bia mama fe mu results na ba na fe doctor no makasa de mu hia no ye de ama mu na fe oba no ya ma sa 1 month aduro no ye se no de ye ho aduro ya 1 month ye aduro no na wo no ma na 1 month echi behu de besi na ya one thing chese wo ye ho ne se wo ba ya so ye screening wo ba ya so ye ho a wo ba se bia Saturday se wo ba ye sa free bia 1 week ye fro ebusa wo ne ma e koso tinye se bia wo ba se ye screening tina sa akọ da bi ye no be kasa ye no be hwe bibia mu ame ehunu se do na de ma wo no wo nom na ekoye e wo nipaduam te sa pepepe na eko enti screening we mesrew entutu na se kra ye number ye 0246 59 41 17
0246 59 41 17 sasa na ye stroke ya de oni mo bi wo ho stroke abubu no woda ho ahaban no ebi be koso wo ho pa ahaban no mama gibi oba wo de oba kwa ye be hunu bibia se na nipa na wonya stroke na na bi kwa ba gya ma obi a wo de bra na ba gima nipa ko na ye 100 Ghana cedis oba wo se bia wo nipa bi ana se wo ni obi a wo bubu agu ho stroke ebubu na gu oba be ma nipa ko na duru na wa be hu de ebesi ye de abo ankofo bebre ye ma wo de nipa na wo de bedware ya ma nipa na de obesan anom aka ho na wa kwa se 6 days achi wa na abeba na wa ka say yes am pa duru na ye de ma wo no aye adwuma ye se ye 100 Ghana cedis memende ya na ekoso ye branches ni nyina enti enyi wo ho emfim bra ni ye be hwe wo saas na ye papafo amutie me quick start no so be ye adwuma nya agro nya me aduma me menda quick start no beji bi ye 100 Ghana cedis we de yatete so ye don komi enti nyi wo hu film papafo mrante ni nyina momra maji bi okra ye oba na wo ho na hwe na okunu adwuma no nkoyi a we no ane se oba so pe quick start de Akoma okunu de hia ene kubensio na emom de wo pe bibia hu ne de wo ba afa kubensio bra na ye ma quick start ni bi ewo ya se ho ne hwedi ebesi obinyom se ebe sorry de ewo no ebenya nkwa enti de o mema sem na da fom say team obema na wu kodwo ta na me adoma me menda ye twen sa nkrofo we mu nyina ewo ya se ho branch ebe won na wudi America na wakoho na ya hwew 100 Ghana cedis enti mu bia obefre number we 0246 59 41 0246 59 41 17 saso na ni yade eye problem mo amani ya mo ya da bia na yetumo fo se won sa na da bia da wani so a wo posa no wo se wani emfa won sa no nko wo wani so emfa won sa no enko posa wani eso ya won heni kuro bi aba wani so ni nyina ne se obeba ya so ye ho nyame adma memenda 100 Ghana cedis memenda 100 Ghana cedis oba ye bema wo ensuo wo de be ho wani de ho wani ma se yade ne se wo hen ebekọ ya bo ankrofo bebra na wo mani ye wo mo ya kuro didi wo mani so ene wo nyina ahoto aba enti wo so bra fa 100 Ghana cedis no ngaze wo sika we nkrofo ye kwedro ba ko peda bi ye ma wo dro a ebetinya aboa wo ti bra na beje nsuo ni bi na de be ho wanim ama ya die bi e wo so bia ebekọ ema ya mo so ye nya amumu oba wo tie me bra na beje adro ni bi o ba se fibroid na se bia wo ho a se bia da wo de ne so da wo de ne nchen ye de emfa wo ne ba bia eda ne nyina ne se obetu ana mo no ya so ye ho se bi kokita scanner o scanner nyina o de fabra o ba e be hwehwe bi mama ya mo ebe na ne bibia fi wa e ho no se adwa sem bia ennim ye emfa se kan me kan ne ye be ma wadura ebe na ne nyina afi wa ko ne nyina ya 100 Ghana cedis usu tie me o menses no wo se ensisi so ye eneba o chine ma ade che na aba ene ye sei wo de ne nyina ne se wo so beba ne ya ma wadura be regulate bibia e de ama wo so kra bi wo ha wo de no moja ne betu saa ba bebre wo so bra ne nyina ye 100 Ghana cedis ye be hwe ne nyina e de ama wo so tie oba ye se a healthy vagina boost your confidence wa ware ye egu ne nyina ne sa se wo enkoye ukunu ba ho na ada ne nsensem bebre wo de bra so ye ho na ye ma wadura e be boa wo mikoto we na wo de ne me hye na we say emfa hwemrew enya hwe eno ankasa na no se de nyame se ball no naturally no e wo sank eno ankasa mo ano ho na ye na dwuma dada enti nuro bia obe no no na be boa wo ama nyame bia akoso ye e wase ho ama wo enti nyane se wo ba so ye ho 100 Ghana cedis no wo ba ne ya ma wo nura e be boa wo na infections no ho na ye wo hene carbon bia wo ho ni nyina e be yi ni nyina afiri ho akọ ama ho ta ba afei be ma wo tie ne prostate wo sensem wo jonsa je se wo chim ansa na Johnson na tinya ba wo ho aso be ma no emu hyehyewo aso be ma no kuro bia ba mu ta hu nyema white bitter afiri be ma wo de se de tie bia e kuro bia ba ho e ho sansan ho na ya wo hene ni nyina nyame adoma memenda ye se 100 Ghana cedis 100 Ghana cedis fabra ne yemwa wo na bibia nkoso ye emfama kuma so be ko etimetim lumba junction and kwan wo be ko old Ashoman Alowe junction Ashoman be ko Tulako Christian village sasuna yeka so be ko Tuba Mama Africa junction number no na me to jana me serewo fa number ne sisi a na frɛ yen na memmen da hia yen
bra da bia ya de na wo no wote wa na de wa kowo one pen ho asem anka ene wa na wo ye ho number na 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 nyame adma me da ye twen wo bia se doctor we kana me se me maye me niam ni nyina red me be we kana ewia ya na mabana doctor na me ka se betu bi kai say enemies of progress bi tie kire ho sire ye kire say enti ye de nkomo no eba ye nua ba ma bi wa hanom se ya ono so e de nasem e ba betu ye nyina ye nim na se ne ade bia mo boa ye no we so maboa ye enti enche ye nua ba ma no e betena se na me ka che say nyame ya aduma me nda di ye nim ya e na ye nyina ye tu amika no 24 kilometer race e ye Akoma a process to dem e na ye de ebremu no bra na ye ntu amika wo hwie a wasan enya kyede e de account cash out enso eba so e wo Akoma he ya eno ani se obenya wo MTN line ana se telecell number na wa dial *439# na number 6 no wa pick eno na ye Akoma FM no u follow prompt no na u twa 5 cedis u be ho a na o number no is ka 500,000 1005 na ebegu phone no so na udi na udi bi ebo ho ebra ye cash out eba so e wo Akoma hanom se me nua be ma boko de nyamya dom pa bibia boko eye ai ye de ya yesukra se esi eja him ana ameboa yo ye de e ha boko wo na wonam meso wie mi che friends Akoma friends etefo nyina moje so last week na meti se pepefo mi enu bi aba omudu ma asem mi badam ba meti asem na o se mshume de mutum de ho anamo that's right me se omudu ma asem moto me anam me ye adwuma me mesi ni ntina meti de ekoso na ade ni na di me freye na moseme ye de mambra nti benada na mbae na medu ma asem moto no zinda me ye de mambra okay nti me baya ni tietie nyina ni se na pacho udi ena bebia o free buy ye fam kwesi bedu we fantini ba chenye ye fi hefa ekunfi otom ekunfi otom enyi Mr. Segwa for Sego lane fu ni nyim hona nyim hona ekunfi otom yo ene papa eti o ma na re ho sebo be kai na re ho sebo wi pa yo pacho tede nti friends man bi ye fan kusisafo na o si na danfo bi wo adwuma o si friends kusisafo okay na so ye kwesibedu okay patrias na o si na danfo bi wo adwuma bi na me de memma ye ma no nti me kwa na o ka kire ma asase no 2 plots ye beto fence so aye ne aja asase no okay what hefa wo Akra ye fo baby Kweyman okay nti me ye estimate na adin na me mama no na o send estimate na adin amana da abrechi say mesi no so be adwuma se na o de obotum da aye den aye adwuma no mo wa na ofrem say me den na danfo na aye den acha memra ma ta adwuma na me di no free ndi madam fo me no bi free han me den ekọ na ye sha say de ye two foundation estimate na me man ko wo han me am ba kiro okay nti my estimate da man nti ye adwuma sa ye gusu two foundation no na langard fo be den ba pa me say asase no obidia na my friend say na ye den ekọ so site nti omla nti my friend no atu ni ka ba nti oba no na say na ekọ no ya hwe wo yo mbe plan na ye de pebe bi gina ye nti adechi na boys nka chen say si asase no so mbe ne mbe plan langard for no okay omobul be 50 ena mo ba ho foundation na yetu mba kan na gunu mu nyina na mka chen say boss si ade ekwan de yentumi trenti say ebe ya onje ekwan na mbre kumase ne omo kan asem wi ya den yasen aba na oje ekwan ma ya den ya ba nti one of them ka chen so wa kan bibia me na den ewe na ya mra ma she adwuma na ase na mka chen so you no me floor boy na me na me no ko no oga james adwuma se na no penentampa nti memfa ni pen den yemba kan na mka chen so adwuma no so
me ni nipa bebre bogu so scam me charge ye no anhwe ne ankoso adwuma no me America sa no san akafa machi e besi site wonom ena offense o se side am nko am mbe ne megu foundation ade chia na ma from boys man na ede aba no no me fi kumase an me ede me konkran kwema honom na me ko ne yekogu foundation ta ade chia ne boy Mason the main kutu foundation me friend no no offer ba ku bi ka no no se me fa Mason for enkran ho no mere ye adwuma no nti ye adwuma na me ka chen so me miska no do 20 million no da mam 10 million no da mam no so ska odu me Mason for 5 labels 5 me twa ka ensheda yen nti o me miska ska no so ni na 180 million edwuma na obey ya edwuma na me ya ma ne de ono na beto ono na beto ni bibia sem mo charge ni na say 180 million okay nti 18,000 18,000 mo say 18,000 2 million 18,250 Ghana cedis okay na me ya de me charge edwuma no na so ya de wate ase na ya de ke yegusu aye edwuma no ya ye edwuma na edu bebi a already asem na say bla on ka fa machine no me ka je say edwuma nya machine e de be o say foundation ye pianhwe balo fofo mi ti e bodon ya platform ma be den ye bodon wo fom ho no to akwa ka fa machine na me ka je say machine won ja na ya de ye de ahode bodon no so won de anya nka no nto no abe den ba fa no me kwa na ekogu ye na eguso ya to block ya to block grade baby na me request confirm me me du finfina ka kama me wi adwuma me request confirm me nti o mo me no mo ye adwuma na o se nkanfo na me ko fa mo ho no me mo mu ja na nya efi kuma se ko no ye nka kankara okay na eguso ye nka kankara o kom na edi ye adwuma ma bi anu so ya fanti ni to ya onu ye do na ye ke free bi edidi nka kankara no onu abedban dokuna na de benkun fufuo ne emutuo na adin na okay nti yakwa na yakututo bi sa na edi bi wa na ye free bi nti odu bebi o ka chem se adwuma no meminjai na me oye kwesi safu no adwuma ma ye edu bebi no ba ka chem se minjai sese ande mesi bi ye ma adwuma na me wi a na kwa ma fa so ma ye den maji misika ma ye den maji no me ni boys ye adwuma sa no oblem sika ka na me du twa boys no dia me no mu fi akwa no me du twa obuka na ka me no menye bi po me ma ka ji ma adwuma nti no yegusu den ye adwuma aye adwuma nyina ede ewie nam ka janga bo sisi a adwuma no yambo achi na ebe wie nti onfa balance ne de mame na ozu de nka ye adwuma echi mi hwe de ebe a no odin nam ka janga adwuma no ochi na ebe wie na ozu do ade chi na ekọ na ewie adwuma no na mezi ewie adwuma nti onfa balance mame ne de yambla oga jam se balance be na mezi adwuma me no den ekọ adwuma me no ye no me hieska won fa ma me biso bibia won eden won fa ma me nti sisi a na me si na me de me ntwe bo asika onu no oni me pese oni me de oni mi antokwa ma na ebo hold be se me ye obobu me wi adwuma no on fa me sika ma me no kwesi safu no so me ye obobu na obobu me sen me kiri we hold me o di hold side am hold here no we hold me okay na bibia na mbona aso no meso bia na mekobo na me wonu fie na na obewu na akafa sama aka bibia na ndem ankasa sambo exam no mo kono kra we hold me na adin kra na ba kon e do video na man ankasa na no me yere iyi bibia na mka chan se okogo hwe adwuma ka chem se adwuma na ma akohwe no me wie nti obeden chi se bibia ansa na kon ka kire mo na what fence wall no what assassin no we sit down assassin da yen sit down assassin o protect na assassin okay enti on face kan mo wan yer no ade chi na so kwa akohwe adwuma no okwa ya akakitu e bi o se me ye de me ye no me de me ka chen so me nko no nka che me okwa ka che me wie me kwa ka wie adwuma mfa misika ma o ka che me se me ni na kola bi enko mu ba mo ni no nka yisika ye de amfa ma me na me ni na danfo no kwa me mfa se free ni fi okọ bebe amu ba mo ni be se ha ni kiye tie na nti ye na ye de ye koye akula ni yis kan so osman face kan mo face kan mlefi ye be fi an waji skan ato onum se adechi a nti adechi na okacha mse menji check kan de enko bank nka jiska na mka chen se me Ghana card aye de ayila na unu sa ba mam check wa man na nti akọ ha ni kede offense
ayi mensa akai mobile money awaba waji mobile money na den out to them no nti wanji mobile money na to them waji scan na den out to the mobile money scan na kaji no waji out to them nti check no minim Ghana card amara den magwe kai score bank nti ono ankai ni scam farm ada na mbaka se a chen rough memory obobu me de mankasa na mbisa boys na me no ko se sky am no bi o mo no so mo do mo bi na meka che mo do mo ko na nka me kwa ho no nti boys ne ba Kumasi na me fra madam fu bi ya fu na sare se adwuma na mbe sisi na akwa na do ni mi ye na madam fu se me mbre no ho no no so akla na me ko no me miska na me de me de faka ba me be Kumasi me fra no kwa on fa me ko me fra no kwa on fa me ko ti dan mu ye program si da bi me fa ma asem mbotum ani se motuma ye de afra no waji biska ma ji se mo fra ne okoso on fa ma na another stable one metwa na ma ye de metu yo ene na minia benyin kwesi bedu momo wa kwa abai na kwesi safo no onam ho anu do na ehu kwesi safo ana madam fo no memiska na me de faka abai na sare ana me so na ma me du hu no ente ka wa hin na kwesi safo do o de me ka 80 million 8,000 Ghana cedis edwan wo ye no for how long okay my friend say yan be 1 month to 2 months na wo ye edwan okay ena wonyonko na onam no do me hu kwesi safo ya ka che na oh ma ka che no on si on kura kon ho no me say check na odumam na me reject no on fa ma no nka yiska na dem fa ma me wan fa ma madam fu 6 months ni 6 months 6 months ni enye kwesi safo scan won twa 6 months madaba abadam no 6 months 6 months na unnim ni ho won kran ho menim ni fie mekwa ni fie na ni fie abontin be ba park na ka ho na yapo adwuma yebo net yakwa akura dan kro ma ebe yandam oh madam abontin be ba park ka na yebo net na edidem sa na ono contractor na onye contractor o ya bade otwa block to wo akra ho no akra ho o popular person na oh de me kotu no ho de me chere ele ho de amanfo nim no enti mo kwa hye adwuma na se na langat bae na ombebu mu no mo omo settle ye na mo sign call biem enti wo mana odi omo fi Kumasi ase call sen ka mo koye adwuma no na omo ye sen ye me ense na efi ekoe na ofa sen won ye call nso na ye fa Mason for 3 wo ho no na labels 3 e kan wo enti 18,250 na o ka che kwesi safo se we na ye mo charge se mo beto fence wall no o ka se obetua ne sen agreement be no no koye okay ekoe no na ye hye adwuma na ase no ye di kan ko to foundation adwuma na ye no e ba manji okay so no yi ni dia won phone so na me so me call 3p garlic mixture ho me ba no we yi wo phone so ewie 3p garlic mixture no e boost immune system no e boa ema menstrual pains no e kofom junso mu yare we yina 3p garlic mixture e be kon e de amount wo benye bi e wo pharmacy chemical and a licensed herbal shops in Polinac herbal Apidank Angelus Dani herbal wo benye bi e wo ho wo pedodo etu dia no afre Piwak natural e wo 0248928824 ana 0201000021 Lizzy tomato mix enso ebema wediane aye de se ye froye se eye enkwan na ope tomato paste bi na odi aka ho e de aye dia eno ane Lizzy tomato mix we eye Unifa Brothers Ghana Limited ena omode abadwaman so enye esam kala bia enim ya ye fresh tomatoes ya ena omaye a omo eton ope dodo etu a obefre 0240949091 minu abema no onhu de wo hwehwe we hu estimate na me man go say and now foundation foundation concrete block work na capital work near there carpenter work aha and maybe hu no capital work say mature na yan kuye mature yan kuye aya mama mature yan kuye ti capital work and carpenter work okay and the 1 car of sand and 1 car of stone no oboto cement so and 60 bags of cement me yani na me de sen no onu so de sen no producer ni we no be screen ya man no amenko doctor ho na ye ne doctor endi enkomo ye wi a na yasan aba ho bioni atoa enkomo no doctor what call there nyame adomo baba nyame ase yesu ye ho ye pa ye da asen so nyame nshira okay bacha yonko yo adeshiman ma
Medin ede Dr. Ibrahim Adam Yisamene kwankyerefo pani ameda Royal Homeopathic Clinic ano na ye Ghana ha ya oba Accra ye wo Madina Ashalbutwe baby bia wo bia se wonya Ashalbutwe street kra na se ofa Madina ka osi ubesi wo Madina Zongo Junction osi ho obewunse omo pai botwe ofa Ashalbutwe ka na se ubesi wo highway taxi rank omo abo apata kama taxi fu ono wase wonya akọ na aka kyerem se oba Royal Homeopathic Clinic omo de wo ebeba ana se bia uyusu private car na ofa boat yango ne Uber ya aboba yimu bia obo Royal Homeopathic Clinic map no ede obeba abedru masue kama umusa ubia ena oba kumase nso a ye wo etimatim Monique Junction baby a wo bia wo kumase no ofa etimatim ka na ofa pankro no ka na duru pankro no etimatim Junction a no ofa etimatim ka ewrem o se oba Royal Homeopathic Clinic ana Monique Junction oba bisi wo manimu pe sanso ena abatachimanya ye wo Blue Cross Faith Baptist asorida no ho a alajimi to bi abrosan ni mu nembu telephone number wo hoi de na se wo ko ba bia ni kwan se wo yira kwan kra me telephone number ne ni fei ne bia sabri ne hia wo be kakra no na ehia 0242 951 005 0242 951 005 and a Vodafone line is 0204 496 212 sa number and afra wensa ebe kame na Royal Homeopathic Clinic eye ayarehwe bia yehwe enyarewa ahoduo bebre ade a yaso yenye se ebia ye wo surgery ana se de ka no operation se ye de sekan ana na de papa wo honam yi yarekro afri mu eno de yenye na ebia bone settling se ebia obi kasa emu abupon ye nkyekere eno de yenye ho adwuma na emom yare bia aka no yesa ho ewo yaso ye ho na atadwe yate denne ye promotions no nkokra na promotion ye no enne yenim se ahokyere ewo ho obi wo ho no mu a wo yare o pesika kwa yare hebia nanso odnoa tenase bo nkompo hwe se de wowura yare hebia ho ana okọ hospital wa eka obesoa no na wafa ne se ne mempe painkiller bi nwie na ba mo wu betomia no wafa mekọ enti bebre no ayare de tifie nanso omunya akwanya enko hospital esanse ura hospital a ubenya akwanya kra ne doctor akodi nkomo no consultation ubetua obeje card ubetua obekọ lab ha ubetua yesi emfa nwura da we mu ubetua ba bi obewura bia kotua sei nti wunwie kra no na sika mpo odi eji eduro ana odi to eduro ana mpo doctor atwere eduro ama se koto no na ayeden ama we nyina na yedi hu enkomo atwere ye nyina ye papa ye nana national chief imam Sheikh Usman Nuhu Shaributu ene me papa Sheikh Abdul Wadud Sisi the Tijaniya Muslims president of Ghana na yede dwumadie bi ato akwam na yede egu na akwam ya ma kasafidie so a mekirekiremu ama dodo no ante na omo antuhu anamo a na emwa kra eno nti ye promotions no nkokra na promotion aye yi no ya ne se sawuba ye card 50 Ghana cedis aka na isika no 500,000 just 50 Ghana cedis 10 cedis ne ba ko 5 ana 20 cedis no mienu 10 cedis baako eno ene ye de be ma card na ya ma folder na so be wura doctor why friend consultation free se betwu moja collab akofifi mu bibi mu adudu mu a eno nso free of charge afe ye wo afidie nwanwaso bi wo ho afidie no ye de behwe wo nipadua no afiri wo trim abesi wo naase ebehwe wani wadwim wahrawa wo brebo wo saabo
odwonso twa wonsunum wobem wonkase mu ntinim umojam bibia besi form twan free of charge na fatase ye de wukosi mfidie so na ye massage wonso a eno nso ye be ya amawa free of charge na ehunu wo yare nyina kyerɛkyerɛ ne yɛsɛ wo ye ene de ani kwan sɛ wo ye aduane bi mpo ani kwan sɛ wudi ade bi ani kwan sɛ wo ye no ye be kyerɛkyerɛ wo nyina free of charge na ehunu yare no awie no ye de ye charge wo kakra na ye de wato aduro so because yare bi wo hono mo a o ma me na awotwe mienu kra me ntumi mfa ntu ase enti ye de woto aduro so na ya charge wo kakra na de de wo ye ho ene se wuntimi ntua ne nyina ye ma kwan ma wutuatua no kakra unya kakra to ase a ne ya ma wunuro enti ukonom na esa na obaje wunura na wutuatua no kakra fa me telephone number no na eno eni ade a ehia pa my telephone number is 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 One will use Vodafone line on so ubetumi afreme e wo 0204 496 212 0204 496 212 number we e na wo fra wonsa ebe kame ni nyina nso e wo WhatsApp line a ubetumi enemy achate bi ana ba bi a wo no dede anase bibi nti untumi ne me nkasa sisi a twoto ho ana bogu fon so na yeni nkomo akire ebi ana ma mo yare so eno nkire se yensa uba Royal Homeopathic Clinic se ye diabetes na hawo ojonso tentem fon na wo fon ana wo de na ma wo ye kese wona ye utitriti empabo hye na ewro kra wu hunu ebi bibi atwa wona ho yesi kuro ni ngu ayenkuda ye hode kuro na edi mfie duo emfie duenu emfie numo bomoden na fabra yaseye ode ba yaseye a ye behwe na yekum kuro no ama ekura yekum na asase we so no ano ode papa enti ye ka kire se diabetes kuro enwu ayeboa ana ebia wetie do so wa yesi eno de enye ho na ye hwe ekuro no ena yekunu ede ama wo obama so ye a yebe siesie kama say ye typhoid fever ene hawo oda na dwo a wuntumi na wutidwa gaga na ho ye hyehye ohutumi ya obasabasa wunim say ewuo no ena ebe fawo akono ojonso anajonso nani aye yellow ni nyina no bomoden na ebra Royal Homeopathic Clinic so prostrate ena aye kese be ma prostrate aye kese untumi enko bedwam untumi ntukwan esanse wode no amadwonso no eba enten eka no ho no wantumrika na sabi udwonso agu hu ani anase wode no wo bedwonso a wo bre dwonso no ntumi ma sha ase e bia udwonso abonsa ase dwonso no bi ekam tuhu na montem na bra Royal Homeopathic Clinic na yenhwe emaw oyo obi a koko ena hawo oposa wani dikadika wuyem tim onkwa wukọ agana nso a emoja nkwa woye wo hwehwe a enyeyi ni nyina no oba Royal Homeopathic Clinic yebetumi ahwew ama bibia aye kama ede amaw woye bema ena waye mre ewo mpam dura nadwo na asem ato esanse o mensem ese utumi di ne dem no onkwa de adanto kwan keten ewo fie bema de se koba ne sa na oye nipa na ato wo no waye mra bra sanso ena oba waye mre ewo mpam wani nje se woni sebi o partner ana se ukunu ebenya namu nkitahudie esanse se enamu nkitahudie no ekoso no ebia na eyawo nkoa na wote ewodie nti a eba ne sa obi wo ho a sebi
se de onyankopon bo wo ba se ba so ba ne be medi agro wa akonno kwan so anya agro bi akeke se ya akonno kwan so a onyankopon ma honam kwa ne security nsuo truka kakra bi bo ba na se de be ya woni be ma betimi adi ahia no wanya atenka obi o ha ne de no ewu enti oda ho a woda ho tim de how any ade egu ema ne bi aware ni nyina utumrika ba Royal Homeopathic Clinic ye behwe ama say stroke na aka wo nifa ana aka wo benkum ana na aka wo ni nyina no oba Royal Homeopathic Clinic me kirekirem se ni nyina ewo ye brain no ye ti no ntini nketenkete bebre na ewom ti se koba se ntini control wo ne ema wo kasa na emusi a wo kasa emma ntini control wadwene ma wo kai se we ye oba we ye bema we ye meba we ye minua me fie nie me kuromo ne ha enura asem se ne si ye na nsane ne asem se ne si ye me nkwada brem asem se ne si ye ne se santi ni nya block pe wonkai hwe bi nti obi wo ho a wadidi mpo wase me nidi obi se na awotwe ne ekura me num nsuo da obi wo ho a wase me makura nhwe me enso na ne nsa da aduanim ni nyina no enye ono a eye brain no na anya problem. Okay. Essence yeti afidie so na yede bre na eye adwuma nti bia na ma mo oyare so ana anya yare ni nyina na metimi abobọ so se ma mo so a eno nkire se yensa mesi ye promotion tumrika na bra oba ye card na ye 50 cedis consultation ye free lab ye free ye wa afidie ho ebe diagnose ni padua na hwehwe free with trim abesi unase free ese massage wa free enuro no ne ye charge wo kakra na mpo wuntimi ntua ne nyina ye ma kwan ma wutuatua na kakra kra ye adwuma free dwoada ekosi memenda from Monday to Saturday ye hye adwuma ase anopa no nson ne fa 7:30 ni apon anwumre no num 5 o'clock from Monday to Saturday ye adwuma free dwoada ekosi memenda Accra ye wa Shalobotwe Madina Ashalobotwe Kumase yewo Etimetim Monique Junction ena Techiman so yewo Blue Cross Faith Baptist asori da no wa Alajimi Tobi abrosanum ti fame telephone number no eno ene ade a ehia ohwe TV nani a egu okakraka na ebom tie na wa bobo my telephone number no eye 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 Sa number si nyina nso wo WhatsApp line frame na yentwetwe nkomo yare bia hawo said ye maka no promotion na yeye betua 50 Ghana cedis na nyamfa so a ewo free lab free diagnosis free ni ade ni nyina na afi yenhwe kama yo Dr. Ibrahim Royal Homeopathic Clinic yeda se nyame enshaw na wotwe se ndenso megidi se ye behia ewa hanom kwesi bedu sa 6 months ya 8000 di aka wo mu no na otuatua bi ina beka 8000 na say otue bia na afedi we yi da ni sa 6 months yo ma ohwe kwa o ma ohwe me wi adwuma na aka balance of 8000 na because on fa mam no me be kuma asen da me friend kura no onfa okay na wetua na mo wa konkran ho akohia no okay me ntwa na mo nko se me wo ho no me kura no onfi me bi o hye dede me kura na me friend wo phone su kura onfi me enti sa 8 enti na kan nyina 18250 enti vanso etue mu 10250 ena aka 8000 eno no ekwan be no fa so na otue ama okay bra me ye adwuma no me kwa adwuma maka chance offer metua boys na eden eka bi wane 5 million order am 10 million 20 million order am sana ya menye bi de tutu sa no ejuma fo okay enti ono ankasa ogitum say odoka 8000 ono ogitum okay
o ye den na hu so ogitum so ogitum de ne o make attempt say wo tua okay me de adwuma no e say me de estimate sene no na sika so a de awe tua no ono ani me de awe tua okay no oni me de aka nso enti wo nua be ma no na enam no so a wo hu papa kwesi safu e den no no e ka fa ho okay ono no wa ka bia wa ka onfi no ono atuma esim ene kwesi safu na f edeka ba farm tools hibalo ni hair pants na de wo kwa benya na odu ko ni fi ona me de ke ye adwuma no ye wi adwuma kura me so o ma miskan mo fasa na me na kura am family feedback wo kwa benya me anya nti asale na odi ono afa dropping so o ka fa no me nti o ko na o ga che ne se me wi adwuma no wa ma miskan ono asale ma 5 me de fa ka okumaze ne enkana me de ba okumaze nti on face kan ne bi ye ne on face kan ma no fa tools ne ye ne fa nko kwa benya ne odi tools ne ke ye adwuma kwa benya kweze bwa na amfi no ena ono a na offer dropping order na order ba kwa benya okay ejuma wa ya che mesin ejuma wa ya che o ma ya che wa ya che sana nkofo fa mo se mo nya ejuma mo de ye mo ana se wejuma yi mu nyina we ne obi a we hia na ne ka din eni bank said in bon ejuma ya obi wo ma wo ye ejuma se na we da ya no obi tumi di ya me obi tumi di yo pa nya ni na ye ne edi ejibi won ma na ye ji echidi no we na adenja menje echidi ne so mo amene o mokọ mi ntu o makan we de bi o mo fra me ba kokro so o jiska ko 20 ma mi tibi kro esi bi de ma mahwe be pejam da ma no so on hwe mi television amehwe o so me no kwankran na ekiye adwuma no o se ko sisa fu diska ma mi tua na kana mi ntumi ntua na ka no no siska no do ko 20 bi na me sa de a me de na esu amehwe no on gina ko sisa fu tua ma ka na ma ya de ma nti mi tibi no kra si boy ni dem sisi a nti ko sisa fu de bisika ma me na mi ko tua ka ma agi mi tibi na ode ne ka sen ya obefa TV ono me ne ka mama ne 1002 betimi ato TV mi TV ne 32 ba betumi ato 32 betimi ato oh okay ana men ka so on fa me si ko isa fu ni bisika ma me de ma na ma agi ma de na waje ese se wo hwe TV o mo wadada bi wa me hwe o wadada bi wo kwa wo hwe ya sempa papa na ontu ase enfama kuma se owo de chemso old insurance junction wa na ubehu omu ubefre omu ewo 0553417752 na enkran kwashiman enso 0241750282 tete natural spices ebema weduane ayede yan natural spices ya kikedro jene nkete garlic na ye tete natural spices no ukodwama so a ubenye bi na odi ayewaduane edi yemfa kala bia emfra yemfa sam ene nyama embwa ya pomuden no emfra Food and Drugs Authority agi atum nti echese wudi a emfa ohaw bia embrel yewo stew seasoning de ewo ho we stew ade odi besom ama na ye de wo ye jollof nso a ubenye bi edi aye garlic de ewo ho na ginger enso de wa kekedro eno so ebi wo ho akokọ de ewo ho na beef seasoning curry powder ni nyina ubenya tete natural spices ni bi ewo edwaman so opedodo etu anu afre 0245580957 Dank Herbal Complex enso eboa etu yenyarewa ase ede mayen ennem yarewa titiu syphilis ene gonorrhea de ode kọ dank wa obetu ase kra o Kumasi Pechi number 2 Oben City Life Hybrid School eho na obehu wo mo fre omo ewo 0266593330 na 0244017556 Wembat tablet enso eye dra bedwaman so aye di tu ensonsono ase ensonsono hadi papa nti ensonsono wo yem ne wan pedu papa amfe ntu ase a na chese how kese pa na wo pe ede ama wo ho pinworm hookworm dwarfworm threadworm ni nyina obenya wemba tablet ni bi anom na atu enyarewa nsonsono ase ede ama tablet ne wo ho ede ma empenyufo na suspension no so ewo ho ede ma enkra obenye fi 2 years eko ukọ pharmacy bi a obenye bi ede ukọ pharmacy bi a obenye bi ato sesa na nabila me pacho ene birthday kese bi ekoso permission from baby a sesa birthday we die e wo se me ye ne sa brei asana piwak natural me nua ba ne me ka sa ya yi bottle no nti ube yi bottle na bra me ye sa birthday we
enti pacho happy birthday kese Pastor Elvis Ajiman Alpha R Grace Mountain Ministries ono ene founder ene be bia obefe bia na Pastor Elvis Ajiman ni fonini di ehim ewo ho papa sofo nyame ehraw na onye okese ene omo mutie ni nyina mutie se na oka nhransam edigu ye so se next year nipa be 1000 ene be ware bi claim me de enti obi aso claim ni de bi enti Pastor Elvis Ajiman Alpha R Grace Mountain Ministries ono ene ye sofo panyin a odano happy birthday to you o preaching so ewo yaye station ha Onua TV eno nti enene papa ye do no aba TV so mo amaka ne de wa me preach wo station ha no one be advertise wo ha ye fa aba TV so da Piwak natural pacho ho ye de nyamia dum ye de nyamia ana man kan yi no eti piwak say ono odi ni birthday mo de ba de na ko TV so aha so isika na ebo ye ho bai wo be fa sika mbre ye fa aba TV so boko na kuna du ho ye ho no so ho ye ye de nyamia se ne ye nkwe me da se me cheti fo ne ahwefo nyina ewie eye 3p garlic mixture garlic kroje ne de aye edroi yemfanke ja yemfansu mfrem enutimu ahoden no ejina ne naso ye panke twade kakra wo kakra ena hama nyankopon na aboy no aboa doctor manenimdie ena wakeka de abom de aye sa edroi na eye ntini makomam eni moje mu adwuma enuti wa yade bi ewo wo ntini mu akoma ne moje no munya edro ne bi na wo no no ne nyina betimi afri wo so ama bibia akoso wano ede ama ene ye nsuo ne gugu ye bia na wo de ya hotutu honam nyina ya wo ya wo hyede mu ntime kra nkwa adwuma edro ne ye 3p garlic mixture wo de pebi na no nom ne nyina betimi afri wa mapomden wo nsem enso aye wo de na enne no ye hye general health meka general health anyare wa hodo a eye 3p garlic mixture esa ansa na no me the doctor number no ebetu dwa ebia na wankasa pesa wo frɛ no na ne twetwe nkomo wodo yade bi ekyere no ho kwan obefa so aboawo na onso watimi afrɛ no number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 debia ye kase emuje die frisane woni padwam yade ho mfa so opa sa wo ho na moja ntime nko mesene ewo woni padwe ni ma na kyese bibi enko yie moja no efa wo ntini ne nroban ahodom na erere ni padwe na kwa baabi esese ekọ bia eno ntibia na wo ntini no emu asisi ede ne bema na basa ebia nuani bia yedidi anwa aduani bebre srade nam bebre esisi ntini mama no ban ni mu asisi eno nti moja no entimi ni afrisane enko ma eno ya sa moja na kwa na assign na chi akotai faako ekotai faako pe ne de yare efe ne se pressure ede abro pressure ya die ubonso se me bobi poka krabia na makoma ebo me peri bibi ka krabia obe ne na nakoma eye ne ya ohumia ensisi so ohume ntentem o se pressure na na de ni ekọ owo menua ba ma me ne papa mu hwe me awie pressure no emfa wonko owo enida so nsan enida so aba edro ne ye 3p garlic mixture wo de pebi na no nom sa ho ha na wo hu oni padua ne hu nyina ebe free ho ama wonso watimi ade wo ho ebia na wo hwe me wo de ye stroke yade e frɛ ne se emubuye yare moja no entimi ne afrisa ne nkonkwam a ewo wadwene ho a ye frɛ ne cells no eye sa pe na adwene no ejojo adwene nya jojo pe na bonse woni padua ne nso ejojo eno na ya na akofa sa stroke yade yi ede abro no bonse no abeda ne burden ede ama wabusua ene mofra no wote asimpo a wo frɛ wona soma ho no wonya ona kampesa wo de yare aka wato mpem na befa me na menkogya me nan ye befa me kodware me wo frɛ ne kra wo ma entna ho medane burden ema wabusua ansa ene wapene pomasibre edro no wo yare o unyare obetimi anombi eno nti pebi no nom na boyade ne nkaye se wo de edro ma pebi wre ni padua nim oni hu twaka bia se obetena wo so ansa na yade ni mpo abegya wo kwan ebi a wo hye won so de ye diabetes aye kan se esichwe yade udi padua no entimi provide enough insulin emma ne ho eno nti esa na moja no ne esichire na woni padua nim no ebi odi na akogina wo moja nim enye ho ne sese etena
eno na akɔfa sikyire yade no ede abrɛ no nonom 3p garlic mixture ibi na nya fa hodie efre sikyire yade diabetes ho empepi ya na yedwen sɛ sikyire fitaa ya yedi no eno na akɔfa sa sikyire yade no ede brɛ nso hwehwɛmu bia ni wa ɛkyerɛ sɛ sikyire yedi ene ma yenya sikyire yade na momenam sɛ woni padua no entimi provide enough insulin ema ne ho nti glucose woni padua nim no build e kogina mojanim eno na akɔfa sa yade no abrɛ no sikyire yade nti yetwe obi nan sikyire yade nti yetwe obi nsa obi mema yom ekofom enam sikyire yade kuro ye nti entna ho ma yade kodie wowei entwa wo nkwa na so abrade rade akasebeye no unya nyenwiye edro ne 3p garlic mixture bebia wo bia betimi apebia nom enkofa ohaw bia emfa mrew edro no wonom na wo da edro foforo bi so say ya brofodro anase bibidro foforo betimi anom a enkofa ohaw bia emrew wo de nom we ni bi 15 minute time nom wedro na wo da so ne ka ho obon se enkofa ohaw bia emrew apomode wo sembe gina ne nan so ye ede amaw ebia wo so de ne ye asthma entehye yade ha dream pa se de na wo twetwe mu no meka ye no wahrawa no ena de mframa ema woni padua no ebia na dro ben na mframa ne beginem ne de ama wahrawa no ama ahrawa ne so de mframa na mani padua no eno na tokro bia bedem ana chimatew bi aba ho eba sa pe na akofa asthma yade no ede abro afi obo wana ne bo hyehye no ontimi nya ne ho hwe ewa ne so ne mfi nyina ye ne ya na koma ye ne ya edro ne 3p garlic mixture wo de wankasa kotobi wo de adanse no bekwa akoma afoforo na afoforo atu aguso enye na wo wiase afa na babia akobia wonsa ebetimi akabi meto so de ama on me sa de doctor number no etudwa ebia me de tudwa obi ante wo de frɛ doctor wa cheche yade nim ekire no doctor beboa wo na wo hu kwan a wo befa so asisa yade no ano kwan number no 0248 92 88 24 0248 92 88 ebi a won so de no stress de bia wabre ne honam ya ne ya ontime nkwa adwuma odentoma atwonchom ne hona wo hyedem ede na ama honam ya na ba bibi nkoyie ewo nipadua nim edre immune booster kese ebe boost immune system no stress na wom ni nyina be free wo akọ menkanya ma ne nso ho efichi kromu ya happy bre nyame ye ne senka wo afichira ensiesie e ma wonya obesima na so de ya ni nti no aduane kra wo ntimi ni bi wase ayare oso ate waye tantan obi wo no ma obu ne nsa wo finyina na sa no odin eni enyan wo fia hwa obi beka se bia o ye ne mmoroso enso na wankasa wo te ya na wo fam na wo na wonim de wo fam edro ne 3p garlic mixture wo de pebi na no nom sa ya ni nyina be free honom bosome ne nsa nso a wo mbo wo nsa no wo bon sensa kyeraye ebeba wo system no mama wankasa waye wo besima menkanya mema ne nso ho obi wo hono ma wo Johnson na ne bemem ehyehye no eya ne ya Johnson ne champo na wo se ose ni nika no besen kon esuso kokokoko onweda eya o prostate ne ho atechema oni obedi nhyiamu na ne ho sane no na wote ya wo ne bemenim obemem hyehyew ni nyina ekyew se prostate no ene ho atechema mesrent na ho ma ne nyansa na wabebo adabrijo amia bebo osobo wo de pe 3p garlic mixture bi nanonom ebebo prostate ne ho ban ama bibie sisi so wonso begina brane oba ne so beye obesima ebia na wo soboro so e na wo pesa wo twen kese no nyame na ne boye na so nyame bia de beka ye ho asasi so enuane bia ye didi ye no ama na bro so aye bebre nti wankasa gina hwehwem kra ho nya ofe wo de no madroyi de nya woni padua nim nyina befa wagya nan ma baabonten ama won so watimi ade wo ho edro ne nya na kra garlic ne so wonom a enje wanum enya wo hwe ena manka twade ne wo na ewom no enu nti ne nom nya ya obia nkopɛ 3p garlic mixture bi na onto na pomoden mapa entimi nya busua ne nyina edia oba na wo school mu no wobetimi atobia ma ne de abɔ ne ho ban sɛ wo ye bema sɛ wo ye oba obetimi anonom bi na momo kɔtɔ ade bia meka ene ne wama mayi tuwe garlic ye da ho ne ye kokɔ eye kokɔ ni ti ne nso eye kokɔ o de won saka ni ti ne na obi esu a eni kwan se fake ka won sem na e che o se eye fake fake na o ma ye nka na me de me nsa fa so se abo nsa fake ayeko me se onye sa na tie hye ne nso no obi amfa so kwa an na wo akyenkyena na bottle no eye toa bo ho na me hwe eye toa
na ejije no ehwe ho a epai enye plastic rubber eno nti wo kɔ no obi fa plastic rubber bi de ma wo eye 3p garlic mixture so wo mpe okay anasa wa ma waduro fufuro bi piwak na na yeye esan yade na wo bodin na bi wo se wo mpe piwak aduro ba ko pe no de aba so enu ani 3p garlic mixture hyene nso pa ansa no bi di asokwa adan wo achenchena na enye na ewo pharmacy shops any herbal shops atiatese wo man yimu baabia ebia na wo hweme wo akra o kanshi na wo pedro ni bi ko Kenswalk Kofi Sam na fe Angel Herbal na kwaje wo de ashama obeko Ecus Pharmacy Tema Community 5 aya Little George Madina ko Health Alert Clinic any post office no enedi animuhwe Kumasi Kolina Herbal Dani Herbal na Chris K Herbal ebema obi ato ho aya Albert Sam Herbal Takradiko AA Mensa Sansu na Koforidua Gabson Pharmacy wa obeko mumuni awe enterprise ne cathedral no enedi animuhwe Tamale ko wafakojo Herbal eben electromat no na kope edroyi bi eto me sign the doctor number no ebe tu janama sorry so wo frɛ na emfere me se cheche yade ni me free ni tiri so kosi ne nan ase o na doctor hunu kwa obefa so abo esansa wo ton wo yade a na wonya no adro number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 me mano esi ha ewie yo ye da ko pedro ni bi na wo ye be kwa akopɛ bi sɛ nya de bia ye pɛ bi no kwesi bedu ma me nsan bi sa question we bi o me say papa kwesi safo da ban ni da etwa to a wan kasa o frɛ ne sɛ kwesi safo wo de me ka na tua me ka ma me okay me fi no hono ba no na me frɛ no a onfa nti bi wa metumi gi obi phone me frɛ no otim voice na wa kat no nti because of that me jan frɛ okay me ntumi mfa ka na kura frɛ o se me mfa ka mfrɛ nkonka gi misika na ka chen say this time Ghana de ekoro nye say mafaka obi sense me bo botuam lolo fe nko sem kura no ka je na sa na adenti na obi ka na asem wo so onye we onfa ka ntoka so say 8000 na ewom onfa ka entoka so na on dance ni bi endi hu protection into security bible nti no endi wachi na de fa say 8000 no o spend mu 500 kra na o de akon ho so ba be ju 8000 na de na won take sa risk no ma yenhwe bacho de tini se mekwa nya do ba ma minti me wi adwuma metena 4 days ansa me free honum na ma tena 4 days ni na wan fa ma me na ma ba kumase na ma ke se misika no na me friend ko mfa nti me sia fa ka na ma yede ma akọ me ko mfa ma na adwen sakra wo ho e bia na adwen yasesa ana se adwen sakra nke me friend konko ba fa kra na se bia na usika medicine no me friend no mfa nipa kro na mkoye na adwuma na kasa de ma no de wonni contact bia for nipa contact ko sisafo na danfo na odi animu ma mo ye adwuma no e de ma no na ko sisafo na danfo na ma no wa abrechi na me bi say ti ono na danfo wa abrechi e na ko sisafo no edi animu ma mo ye adwuma de ma na danfo no okay na wadanfo o se friend say de nam no so audi hu no friend asare ono wo hemfa o kumase ya ono kwan be no fa so onim kwesi safo yi a odi wakoto asem yi okay I say adwuma ya me na asare ke kwesi safo ma me adwuma asare no so ye mason ono so ye mason okay ye ke ne ma me adwuma nti ne ma me kwesi safo ma me wa breji nti na sister ba ko so wo akra ya munye nyuma ya no mo frame ye de ye nti adwuma ko fra asare ndem be na asare so onya hu nti sade a menme de membre me na me ko ya ke ya ai nti nke adwuma de na nke ya asare adwuma ba na ono so ye adwuma foforo asare ni ye adwuma menini na ye de ye na de na we oni asare na nko ye se nka mu ye na ode mu ka joint ka na asare ni so wa ye busy no ye de onya hu nti menme ye de men ko nka ye no wa ye busy ampa wa hwa na asare wa ye busy ampa ne wa je adwuma bi wo ai akra o ye na ma akra me wo akra ho ye bi anti no oba me ye me ka fa hwubalo na ade nyina ama no odo ko na asare sa memmen ka ye se adwuma no okay nti asare so da ben no ni kwesi safo ne kasai on de yo tan ne kasa on ne kasa o se de yin o de bi o friend say on fa misika no kura mfa ma no asale na on fa ma misi na be ya bibia adanse de we ne ane pe kura na ne ni asale akasa ma wa chechi ni nyina ma ya de a kire no na de na oni asare ni mienu muntu na mo te se de me ka no enka ho voice na ye ready ye bebo enche bia ye bebo voice na metiefu ehu
asɛm a yɛken de nne kwesi safo no otutu ama ye no yebɛbɔ ne picture de wa ha na mrepemu no yebeyi ne picture na mo bi ehu nipa kora ye ka no ho ase me se adeti na wo ma woni asare mumienu no muntu ana mo enka se asare no okumasi asese ya no wa akra okumasi asisi ya sabre kra wotie yen oye sure me sure oza maga chance ma ba ha nti na ya friend no so nti okay itade na mumienu muntu ana mo because at least muni baby a wote na muntu ana mo na mo nko ni fie ho se wodi meka nti maba na yenti asem a obeka dan se obeka se wodi phone na efre se ni panim ti se koatwa amansa nti ka wo hu wanimu a ebia wo discard be ma na wo hu wanim na ye phone so no de se menfa ana odwen ho se okay me aze oh yes anu me buy no me yes ana na nka oni me kwa nya ntokwa na ade wonka ohodu me na ade ntina me mpese ni fi okwa makọ no me na ade okay enti ye ni kwesi safo no e kasa no peti se ne awoka no ye friend no e bisa ne se asem sei na abeda ye table so oyi ano se mma ye ntie nkomo e wapa ye ntimi mbo ni nyina ye ntie nkomo kakra oni ye kan ye ni ye betwa ne short ye ntie be hello just for morning. Yeah, good morning. Bibi aboko de adomo de radiasi we get the Nabila Kantanka we were Akoma FM no TV. Okay. Branti bi abam ha also the akosi me kasa be ho so ye adwuma bi ma ho. What your friend saying? Akosi Mason also the akosi we can akosi abi ho. Also be ye adwuma ma so adamfo edan bi na obeye ho adwuma. Yeah, I'm about to meet you. I say, also, I man is can what you be a man can be also into the account. Oh, please, that's a big lie. Mepacho, I know him through the foreman, the fella, sorry. Okay. I tried say, me momuko yi mobile money, me boys, maybe tabloids. Me my boys nukrako yi mobile money, say, but me koshe jumana na kabi. Unfortunately, Mrs. Mederam uses it and I always use money. It is an order corner, Monsieur. Mother, I don't have money with me now. Let me give you check. Me true it was so the only Ghana card crash. So when you be all Ghana card and no way you scan them out. And he told me he doesn't want the check and he left. And that has always been it. Me I've been in a mintian. Check, and isn't it a form of payment? Yeah. Okay, so he left without taking a check. I'm not rejected check, no. Yes, he said he doesn't want the check. Once he rejected it, what else can I do? Today's the issue now, no. That is it. I was giving him the check. He told me he doesn't want the check, and he left. So you want me to one and now this HAC, you know. Nobody does that. Number Akoma FM, oh, okay. But I don't understand why lately, why the current year, BBK to every Aramodia Core FM. What is that? Think up so or the coin. No, because I think he should be able to solve this problem. You come to my house and take your money. Now send on solve it. No, Madam Boss, me will fee. Medumano and me blocks with me fee. One this canna, you wait someone and say, okay, I want the money. You come. You left just like that. Only for me say meetings will be from here. Will frame me from FM. Why? You think you free police station can sir? Boss, I don't have a problem with the police station. I have several of them. No, sir. I have several. Nothing is meant to mean to you. Which is a form of payment. Tiusuti, and Tiasia unit of many permunti, and a police station court near the now. A quaint you refer to what may say, as in be a bit me CC, and your would have been simple. Yeah, watch them, Minunia said. As much as I mentioned Menebeka, I knew who quite for so. Either check and now says, a bit scanning Sabeka. And a buy a first station. Why you offer master team?
me young for Juma. Me young Juma, me pesi chiame. Into on what I am a Juma, me like I don't want to pay him. This money is no money. She cannot and yes, into the make say. Ebia ono nti ase nya wo nti ase. Nti ono ba e no be chiri say wa ye wadwuma, wa chiri biam na kabu se wuntua. That's how he explained it. And I'm afraid na wo to achire me say. Wo chire mu yasem be na wa chire bi. Nti oba FM station nti obi ba FM station e boni ana. No, you don't get what I mean. I'm just seeing the norm at this time. No, I didn't keep it me I settle. I mean, Chetina came mind. Wearing to it settling our matters. But bro. No. Since or yes, when you check, how many months? I can't remember. Good. And I want us as well. Bumbesi here. I say we be in one of my discussions. Meaning, say we make effort to see can worship. And is it wrong? So be obeba say we be a radio station. Mr. Saf Kantanka, Mr. Saf Kantanka, Mediana no Petit Saf Kantanka. Okay. We are meaning sick in a way. Okay. You don't get it. My problem is it's not like said you're buying a hammy. About the norm. That comment and get what I'm trying to get what I'm trying to put across. So we now check it to me. You get where I'm coming from. Me too. About the young norm. Now say we prefer social media. We've been in a year of problem. Then it goes to the air. We've been say then it goes to the air. At the end of the day, if the thing is settled, now you want to come back. Can you come back? Think about it. Good. That's what I'm just trying to the person through or no, I mean, he could have used him, come to me, oh, Mr. Sorry, see. Or no, I'm having issues. If there was meaning yes, it's a big this. I don't see why this like an opportunity to hear FM whatever. I'm not. I was thinking that this could have been. He could have come to my house, which he knows. And the police cry if you take it clear now. You still say, I mean, now I have to issue the money to you. It's not my money, Sikano. That's not all corner. Before God and my boys were here, I told him I didn't have money. On the check, no one could, and also one paycheck. So he on a rejected check. It's not my fault. Okay. So see, what's the way forward? You're anything. Oh, the way forward, maybe I'm there. Anytime he wants his money, he can come for it. I don't have a problem. Now, that tap to you. Maybe I thought he should walk to me. When I'm in a year, Juma, he should walk and come to me. He said the way a year, Juma now, or the year Juma Tina Mifi. He should come. Then I give his money. Then I be men detail. I don't see why. What shows is truly is an FM station calling. So person who make me a mawu. But the person me no can say. Who say who one crying and on so kumasi. I don't know one crying. She said to me, "Some Kumasi me hunu jimi so Kumasi no." And maybe he came there purposely saying because me my thing. Mama minka say nwe. Tata. The me can say, "Ebi at that time no a we adwuma ni wie no. Na we ni cash wo ho ntina man check. E no no reject ye." Boss, you nyanya se me ni cash o. Listen to what I said. Me ma omuko yi sika e wo mobile money like it say friends a cash out. Me my boy he was there. And I make a tell say make a correct man na why no. The BPI is sorted that. Make why you man is sorted. Listen to what I'm saying. It was not sorted. And I told him you should do A, B, C, D and Sana. And at that time the money was with me. But when we are human, I have spent the money. And I couldn't go to the bank at that time. The same as the American. Say at that time the options when you know. There was no cash on you. And now money check.
And no reject check no. Yes. Me say me no cut the way forward. Into reject check no. For so many months now, still an exam can say can. It is a me no can say. Or no be di kumase. Yini edu kra obi obeto ahokyere mu. Oyeska, isi kan so baby. Ka adan na on withdraws can na won send them. Na just was na faka bank na yansa. Master, you know this idea how they be your somebody is owing me like almost 150,000. With my FM station, someone it's not possible. No, it's not possible. It doesn't, because let me tell you, me I did back when I say Daniel way unless maybe because if he puts things that are not true, then no cry, there are consequences. Me, my thing is my doors are open. Kwesi can come for the money. I won't remit him that money because of the way he disrespected me. I want Jessica woman. But miniature, I'm custom show. And you be accept to check. Into any disrespect. Me no can say me no about 7 years now. Check number. Can't come make us some show. This guy did that to me. He showed me a lot of disrespect. So me mama will do ma. No me say clear class. Na check na uncle true. I think you evidence man. Criminal. I don't know. I don't say. And you be an accept check. It is true. Even the big time business people will be an accept check because you need to check one city. And I make sure say, and I was seeing and for coin a bounce here. And you train. Also, reject here now, okay. And you mean yes, come on, the court or Chinamaka use cabro. How can San Juan Kenya? Boss, I make sure I cannot maintain no. And your car is one anytime the Obama has a name, a man is African. It is about bet you TNT. I can't want Mother, don't bring some maybe a MY in I'm not going to pay. I'm not going to pay. Let me just be honest with you. I'm not going to pay his TNT. I'm not going to do that. Be frank with me. I have not caused this problem. He has caused it, so he has to bear some consequences. What I'm saying, in a way, you also prove it difficult, Kakra. I'm not proving difficult. I'm not if he comes to the house. Oba. Also, look up and attend in that here. What's this Yahoo who do? I'll come and abono. What's your name? Master. If this is the lies he's going to turn around, I'm not going to talk to you guys again. He can do whatever he wants. You will see that me, I cannot even touch somebody. I'm a disciplined guy. Let it see me. I don't want lies. If he's going to lie, I'm not going to talk to any of you guys. He can do whatever he wants. The way I want to make a say. He can do because of what you are saying. It's a meme so nimuno. I didn't do that. So I don't want to and I make sure that I didn't do that. It is word against my word. I didn't do that. I don't want to have any conversation with you guys again. Why? Later, bye. Master, don't play. Don't. Hey, Rani Jago for Edmawe. And I am near Kanya see and to what da. I don't know, maybe or better not here no kind or see or no fear. No, show one with your Musemba radios, no way business and it's well the radio so quiet day. Now, I didn't hate it no. What the bar radio so you be an a pet san cordia so no ever. Now say Baha say so when ya raise a year results no musheno and it's no more edeba. Enti kwesi sanfo awaka brofo a che you a disciplined man and you ubu ho no bi no ye adwuma utua de ka ne sansen say we na 6 months as disciplined as you are anka otuaka anka yemfa wo ma ha wo picture ne da menim say ya na me hwe ne te na ethically nti ye pese ye de wo phone ni beto so ne esane say asare wo wie ya e na wo fra asare say wo send this cano e de ama
kwesi bedu from anopa 9 o'clock epem sa bre ya ye da so ti hei won fa sika no ema no enti wa ye wa adwen say sika no untua de se ne na bila kan ye no enye obia energy check na even if sa wanje check no kra na se wo ye obi adwuma na we expect say ye ntua wo kade a enye odwuma ye ni ofata na ketua na kwesi bedu dent na o sanje checking okay ana mo manje check no oni wa mama 90 fi be say hani kejetia ya kai mobile money say no wo kire mu wo voice ni mu say mu koyi okohwe adwuma no na adwuma ne kwan bi wo ho na e wo say wo san ye wa wo kan e na wo koye ye enti wo koye wie ye no no see o ma wo check adent na wo wanje check no check no already man maka chance me ni Ghana card amako kai nti Mr. no an kai mra me okay ya no bosu me ben asem na ye ken me wo na me wie adwuma na bosu me ben na me ni ho 6 me 15th March na odi sa check ne me nso mu kura me ka no an ko kai mame na mpa na uni Ghana card oh na bi wa hu bi na mo Ghana card by na mempese meyeden mo gwa katna bank won me wie adwuma atna 4 days on face ka mame me sa ka bank won me nji se me san case ka me san be fia na se me hu dia me ya me hu ente me ka mo bi check bi ma check na ngo su ana o de check ma guy bi na guy na ba ka chance check no man no scan so oh me ya sorry ne me am gina hobi ntina ye so be ofa ka manfa me san ka check me so nka yimra me se o se brand crane na be ju sika o ba so ontua transportation se so be ndey ai ka current se me dem be so o de misika sen na me o san se me faka me ko me wi ma sen aba ende emboa me okay enti se no se wa fa mobile money so am send wa na yeso ye frɛ ni ya watoto bia ma ne ye se bibia ne de ba radio so say na o be ye den okay kako ni se scanner za a cheme kra na nka mindi echi sisi a ba na nka milpem no nko no aba ye den odum sika ba bra me milpem o san se salesman ni na nka na bidum su de o mba mo amene o mo kwa ne de me ne o manti an de nye nkanfo na me de metuo musika mo na nka milpem no adum sika ba bra mansa waye na nka men ha no ba sisi an me hie sika nso ayade ani tem lutu na mo se mundi me sanka misika no nti se ogozo on fa mama ani so ebutu na mo foforo obetu na mo foforo na wa na mo foforo bia obetu wa mama akoto plot amano 8 plot papers na o menchen o ani tin assessment no kra me meyi meni no because now me saw do sika ne be o de misika man ma de papers aye amano na papers no genuine papers dey genuine me an me koto asase no okay ahemfo no de ma me de me dem sisi a oh o se me wo hanum kontinase o se me bia oti bi me ye de me fa papers ne de mra no akra no ka chen se nya da me de me de papers ne ba bra no se on fa 8000 man na also fa papers man o de me 8000 man de papers wa dan o papers no ho ka within 6 months we bra me ni nya grudge on ka chen se me o je ne papers grudge we hin enkran no okay me asale ne nje me de papers ngunu ho no ja asale no kra ba on boss kra asale no kra won boss yo ene na enkomo no eno no wo de obi ye adwuma na wotua ne ka enche bia ye the phone lines no 0243114497 0243114497 0322498035 Friday na ye mo nkomo ne enhwe se ye nua be ma kwesi safo odi eni edin ena odi efa so se e ka no wontua so good afternoon. Yes, ma'am. Yo, Pacho, udini baby au kasefi. Yeah, you find me, Kwame, Mikabozi ya Foundation. Yo, Kwame yeti yo. Kutisa ni seminar ya kitano. Agenda bia nitopata weba nita. Okay. Only me because nyesa ana ni paye juma. Ndio ni sema wakati ni paye wasoma no. Amuna ko yisika ba ni choose kano. Wa fama no to ni check. Ndio ono sapu no enko be ye sa di ko be pin ero mu tan ko onu an ko be pin ndi mu da mo anu na mo bi ni mu na so mo ni ko enka na ma ko jini sika na na because e bi na wa agenda bi ni jini kan o so ndi na ya ta ni ko jini sika na ma yeah that's it 0243114497 0322498035. Good afternoon. Afternoon. Hello. Yes.
Pacho udin baby akasefi. Pacho from Akosia mkasefi Ethiopia. Akosia Ethiopia yetio. Pacho kami akmaka chaba small ko diskano. Okay. Ko so ni do ko na de beye no. John class no nji ni sika tinta ko so mpiso obetia nika. No say mistake. Teacher say him ko so book road is di. It's not ama attack akwa so je ko not is ko so abo din sesia. Akosia yeda sepa ene we futu 0243114497 0322498035. Hello, good afternoon. Good afternoon, Mama. Me pacho udi baby akasefi. Pacho refer ko fi me pacho ojuso. Yo, kofi etio. Me pacho le bi sa fe na man bi kana mana yemi baby a obetina ko kaso ko dina mo ba mo ni merchant bi a obo no man hani a obo skado. Exactly. I don't know you na ye a watoto amani. Na se be faka na ka na obo ko se bi no kwa no ko nya ko se ko mo. Me say bi ai so easy. So ko dina mo baby a mo ba mo ni merchant ko dina obo number na me ala akash ni. Ada na ye na bo ko bi bo na omi so ma de no bi ye sa na. No na we no ma kana wa ma na ta de no. Simple ni be 5,000 kana what they two am. Am na no no ko ha ha. You see you be kan risk kana o no. Now the make up person so ya dey. So mo na da na mo na afelo kana ayontiaso. Yeah, na credit aso. 0243114497 0322498035. Good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho udi baby akasefi. Acho friend Kofi la ko akasefi la close. Kofi Pacho yetio. Akwana kwa tasem no wodi no. Ya ri no ko bia kwa kwena juma. Obi ya juma ma so fi aka. Aka so asa no. Ni pe mo mo se ni die. E ka so wa ko fa asa no. A se na de dia ba because you go so aso ya so ko be di ni. So o pa tasem ni asa so na. People say people throw out one idea. It's what and I will concern with the committee and because what I saw I can't imagine. Kano aklaho or also the san can every ground thing all the family. What I call very fair kwada na bila ebisa na ne bufu ya o kate line no crashes so so ebisa de bufu some crash say ba obetua yes ka manana. Hello, good afternoon. 0243114497. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Got your friend. I said Richard. Okay. You can say free as a train. As a train, yo. You have shadow. 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 Okay. Pacho mitio shadow. Pacho papa no a bre ya koye na duma no. So mo ndi na chi amwa no anko giskai. Let's work as on kwa mra. What in the day where do you see? Oh, yeah, will be the bonnet. Yes, Remo. Women are member of Musa de Moya Boa, my boy. Me patrol you. Wamana Bregu. Wamana Bregu. With a one. Yeah, that's a shadow. 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Yo, patrol, where dear? Yes, I don't mention me your papa, pacho yet you. Me pacho kasa. Bravo, conquer here, papa, no good bonnie. Obedin the bonnie. It's not many 2 minutes. And maybe I say, okay. It's not many cocoa, but for some babies come on, no more persuading is coming. Okay. Unless I'm done so inquire, you're better than you. Better than in the papers now, you be jatna so dem ya. Active International Insurance the active lady policy the aba insurance ayeye de boa emma mo amoye madwuma se be ya eja eto shop mo oniama hye nsuo yirifa na oniama eseye a wo betimi aboa wo fa ho kodom active lady insurance bi na emboa wo omuma stipend so akọ maternity leave no na omu tue sika kakra de ma wo kunu free mu nso a
omoma uska e de bo ho ban wenya accident akwaniasa bia so a eye active lady insurance enso ema uska kakra ema wo de hwe wo ho frɛ omo e wo 0243 781619 ana 0257 370377 omo wo Dufie Towers omo ben Kesben abronsan mu. Hello, good afternoon. Afternoon. Me pa cho udin baby a okasefi. Ye plan Philip, you can service e Kubasi. Yo, Philip yetie o. Me kan kwa dia anka sikane asa sikano woni hono. Ayo wonya sikano na onto asa sin na fa sikane nyeni die ni. Okay. O onja iskana ye chidi na onto asa sin we. Ano onto asa sin na fa on fa ni kan wonya sikano mano. Okay, yo. Ye da se no ye kan asa ho nsem wa he de ye behwe asa no betimi aton 0243114497 and 0322498035. Say ope obi ama na your makeup ama. Hello, good afternoon. Afternoon. Hello. Hello. Aha, pacho onini we chire pa wadaroma. Me pacho ya promise bo say Mr. Seusu pacho yetie o. Mami, papa ya dia wori abrantie yi die enye de. Enye de. Enye de kura, ni message ni. Ade ya pa ni se. Wakoye djuma yie na wo mo ko ko wo skentia. Na nkura no ko wo be ka so. Na de na ha papa de se wori tware be sende abrantie. Okuta adwumfu bro. O se wa disrespect no. Esan so man check na wanje. The best thing is okay, so mama check so you have to take a send me. And maybe Ghana I get where don't be going to send them. I'm not going to go. Okay. Thank you guys. Yeah, on pass them in court. Don't go to that and then Canada. And one no. Yeah, see that's pa. 0243114497 03224980035. Ye try ho. Ye beba say ya. As P Pharmaceuticals, assign the draw a your friend Hematos Abejaso. Hematos Yamudi draw a Yama Opian Hematos. I expect to say you can woman tramline. A drobia on a side effect. Okay. Even Obu or non paracra no yem. It's a drobia and a side effect, and some of the side effects of chemo, and they say. Enwino ebetutu enwi bia eni echi nwi ne ewo ba bia ni nyina betutu. Yes, affect fast growing cells. Enti no enti na enwi etutu ma obi ehun. But uwie ya enwi ni besa afubio. Ebinum kra de efuba na efe chen de na wo na me hwe Joyce de ne de no kra fese ye no mu bi bebre da etutu ye na afu no de tin baby because on so many years ye wie kemo na acha 2-3 months na wi na san yafu enti nya bibia ye skin no besia o skin na san ba normal enti no ya na nkrofo de ehu ehye binum ese na obeye tuntum and sebe o de fa o kala no bo afore ma wo ma fa bo afore ma wabusia fa bo afore kra ma wo mo a wo mu wa adwuma mo namfofo na etina ase na wo honto because aduro ni de eye bibia eye side effect aburo kire nyina it happens enye hankwa na banisa and so ya pese ye nuanom ma titiro etiase eye periodic na mema no so omo hye ma ni nkran yes atam na wo two girl na wo di ababe you yire na ashane yawo ebi mutimi bie na no ka cheze se kra de ho nye makono bi wo kanisa na cheze oba no sabio wakuni sunsun kra wo de ta na chi na ontimi nye treatment no obesan ya sesa abane normal self bio yo ene breast cancer awareness program pese pa na ye de Abra Media General October
me da se enye yare okay enye ba ye ko Kumasi Central Prisons eho ene ye de Akoma akyede no ye de eko nwa na mbabwa ye ama ye de sa dwumadie aba ama na ifefefe se ne afibia mobwa ye ema ye nuan mu bi adoye no afi so ye kwa akoye adoye ewo Kumasi Central Prisons nti ye hia momoa entade nnuro nnuane ahodo eye mu gari beans ebro esitre chese bibia odi breye ne a yesu ye betimi di akoye adoye e di ama ye nuanom a omoda Kumasi Central Prisons no akwanya ewo ho wo betimi e di abreye ewo Kumasi ye office he ya ye wo Kumasi City Mall enim ho pe abronsan na ewo ho na udru house ope TV3 fo abronsan ni mu ehwa na Akoma FM yenso ye wo na mmom bibi nti bebi awo ne kwan wa na eniama no ntimi emfa mbreye wodwuma time eni ho a obetimi de eniama na breye ne nso a ana opese o send ye momu ne ya de toto eniama no na Nyankopon fa so na wo hyira wa ye number ne 0530 507 849 0530 507 849 edin ya ibeba no eye James Agbolevo Akoma FM mombwa ye na afibro nyen yenso yenkobwa ye nuanom a omuda enedu efi Peggy anti bi yo me da se ma me fa ko pie mindset travel and talk consult for asoye mindset for e de one on sanodwuma etu kwan ne se nti no se o won sanodwuma bi se wo ye electrician wo ye plumber na se wo sanodwuma nyina o se Canada aben hyehyehye obehwe na waje visa no ama no do apie mu e wo Canada na wakwa koye adwuma agesika dosopo e de egu botom se Oyo ni so na wo pese okokoto wadisua so se eye undergraduate postgraduate any master programs ni nyina mindset force oma ye ready se omo do beko nyame ya adom na service no omo gema wa se wo yere wakodonkua anase oba wadi mfie du nwotwe eko no obetimi ede no aka ho bi ede nako o se visa sensem nyina fa bra na so eye travel insurance so no wa ye ready se obeje ede amount eye 2 years working permit mindset force umpewe na opedien ope passport so a oba omo asoye anase birth set gazette ne affidavit sensem nyina fa koda mindset for na omomboa na omonye sa ne nyina emawo Kumasi ha omo ben airport runabout omo airport runabout omo ben police station dino ubetumi afra mindset for 0508 368975 0508 368975 anase 0302 908398 0302 908398 Charistic Ventures for osise namun sayare eni udi epinisie oba ama wanam hono eho enya anika meso kope wonu pani bi enom be ma se be mani mu ayemre na entumi enlogoro oba ne yedi a ene emesrew na wanim ena ye agu ase enti kope hindi he ba ni bi nanom anase Zahara G na edi mani meme nyina nsem omno kono kope bi nom Zahara man capsules emema na mo be ma mu ayemre anase enamun sayare ama be ma no esi ni trase sese bi kontomra akagade a ene kope Charistic Ventures for nu pani bi nanom na di umensem ewo mpam Zahara mesha no so ebusu immune system no se yare bi ene ne honam ne edi apinisie ama nsansa egu wedie nani ananse de bia na honam etwetwe de a mesha onem se malaria ene ya achew kokarese for aso ye na omomfa enupa ne bi emaw na ohono ensisi hu ye ne dodo mu beko okanhye drug lane ananse pharmacy ene herbal shops ewo emamu hanyina okwa ubenya bi ato Fred Doctor 0246 348334 0246 8334 0248 569335 0248 569335 grow fine o dende grow fine o si grow fine it makes you grow fine e man so de ya to ni this Dr. Mensis if he say grow fine ama ye menses na na entumi mayie no fibroid ya re na etete ye no menses na wotwe bia ye buo no ni nyina grow fine adaroma and ama ye menstrual cycle no aye correct pa enti se wunya bi num ya mesrew kope grow fine nu pani bi num se wonum so atoa kope grow fine onsa ene onano de bia na aye tititi a eye statica yare na eba wo so kope grow fine nu pani bi num hyene so se eye kokwa eye ne wo emamu ha ena ode aye grow fine ne dodo mu obetimi akọ Apidang heba omo kejetia imrom smart heba so ewo boase missy heba ewo kejetia PFA pharmacy owo tafo ena kolina so ewo tafo Kingswalk ewo Accra Fred Doctor ewo 0244 596532 0244
596532 0244596532 grow fine or say it makes you grow fine. Home sweet cereal logum me say Tom Brown wanwaso afe ena omode abedwa maso ede ena say hwam ne yeso enye ya wo de fasija so nanum 30 minutes na aben fa sugar ene mak fafra be say akwada wodi 6 months ebetimi adi ena nkwada omufri 1 year ekwo nyina so ebetimi adi empanyimfo mpo de eye so easy sa opebi ato akopoku trading Kejeta gate 4 so store number F3280 ebi wo honom Dr. Mensa store number C14 opposite Oson's chemist Edum Pieces spare parts lane honum so ebi wo honom ena Edum Pampas ultimate lane e ho so ubenya bi ato kewo monko additional market ebu akwa offenso Thanos ene atonso nyina okwa ubenya home sweet cereal logum no bi ato ne dodo mo betimi afrom 0246 697358 0246697358 and I say 0546921728 0546921728 Shani sun say FDA for omo agi atuntu kotobia problem bia enyo eyemo ena soya bean any sheet ene ye de aye entikope bi di na ma wo bofra no bisu endi hematos blood tonic asp4 mama atododo na nkra mesum eltomo nkra yesrem on the 19th of December and eduafie na ye kon ye besrem asp4 ma ye ntemo nka asp mojadro asp4 the hematos blood tonic the aba edwaman so ekita nnuani no bebre ebiti sa folic acid ene iron 3 ebo mahunam dua no enyini from abofra se nanum atwa obetimi edibi ama no se wontumi so na anadwa kope hematos blood tonic ni binum esa boost immune system no ema nipadua no nyim from ne senti hwehwe asp4 ewo adwo asaman obetimi afrom 0559 408555 0559 408555 Samaritan Villa Resort and Conference Center Miss a hotel kama bia be Pia Santi Mountain wa e was Santasi Quentin Point so omo Ben St Hubert Seminary School no eho na omaso ewo omo security nsensem de 24/7 hotel bi on maba kwada sorry na battery high ekọ oniema wo de koyo so o pa wo se one fence ya udisi ya na atoso obetwe ho dare da bi Samaritan for the omaso en entisa omo spacious car park se wo pe baby ato bedin wo pe baby aye party and a meeting conference ahudo nyina me say for Furniture Samaritan Villa Resort omo laundry service a obetimi asi woni ema so ewo honum baby wo honum akwa age se wo pie na wakwa gi wani ansa na waba beda da bi Samaritan for the me say omo bar and lunch and na se wo pe enuani bi te say continental na se local dishes ni nyina okwa Samaritan for so ya ubenya bi edi kwasiada omatundi se classic Sunday eno eye fufuo pa ne nkatenkwan anase fufuo ni light soup 11:30 pepepe anopa na ye hyehyeehye ewo honum na enwuma 4 pm na omude akokugu na senti for Samaritan for ewo 0322 495180 0322495180 Traffic Studios for say so pesa oprenti t-shirt anase billboards anase banners nyina oba omaso ya omeye bi ede amount 3D signage ni so omabonbodin eye bi ohonum so pesa brand caps books anase cars nyina for woni eche Traffic Studios na omon print bi emfamma hwehwe omachin kwa wo Annaga Junction omben Iron Base anase from 0247 103565 0247 013561 anase 0574 010101 Auntie B. Yo, me da sepa. Inte say kwesi o final words na dia aka ne beto aso e wo fom. Nkomo no kan si ne sei. Kaka oni say me de ka say beto manim. Enti me jai ni na na amom. Okay. Say mo ine kasa na nchi se stra na o ka say o ntwe misika mama na ade a na yasin afa another solution. Yasin afa another solution. Yo, ene ye da sepa ntu de nyakonwa e wo ho enche bia menua eraba be yi efri baby a wote no na ode o akọ baby foforo na ye pon a yakotoa enkomo no so e wo ase honom. Na Peggy enkomo yi
Me mommy dear, de bia some make on the stance, me system there. A de bia, I am a menisha and jemu. Auntie be never da sorry, so be no be an assassin. Okoye ne wamba ena no ye yesa akola 18 years so sesen ebusuan sensem okoye fomu wamba biem obete yesi yaku obi da hanom obete yesi yatwa obi ti wa hanom all because of say so obi do kana okoda ne ka ofiu se owo abasa bia aso ne munti no de opa bia na ode yem santi bi so woni obi dili na nipa kwa no katwi wotetwi pa na hya se ode brofo ba so wo nan a pe nan ni bi ye den eka ho ne dwane se me enka brofo an o da bi se eni ni katwi so pe so che se ino na 8000 yesika kwesi safo kantanka odi sika to mprada se 8000 yesika mawa akwesi se onde yesika ma no ami po me 1 cedi se na no to na me da enti anka 10 cedis na wo omo chiama me o wa ndo na wo ka se me chiama me me frɛ omo ka chom se mato credit omo tene so ama amala omo ka chem se omo tene omo twam sika de ama me me give you small money chance enti so feel say 8000 yesika o de on for brand ni sika mfama no de am yan so yo here ni stubborn proud sika ni enkasa say ka ye fro na because of say was no bo me na say bia o de agufo twi fa me so no enu tam so my adwen sasa ne botton yem na so fra me sika be ma no mo number ye sen na nka me sen ni sika adwuma no kwanya wo de ya oyonko ti abroche esem na nim fifire hwasoma me ni na wo bluff ni paso sa no otwa blocks won crying ye de ye fa wo ye hwasoma me nya na adwuma na bra yi koye ye obi na ti abrochire en wo fiu sa na danfo no nya gidie wo mu no ye adwuma na cha wonsa enye wo mpo wo fie onya kaka bensa ne wo sika fo pro masene no oso wo gini sika so wo fiu se 8000 ye sika ono de wo se 8000 ye sika ma no anti bi bia me se obi de me ka 300 Ghana cedis bi kokofo dia kwaje boka oje boka me kwaje me kra ho to no pa me kwaje me system de ya de bia se me ni pe ye no peso chem se ni ata na me kokko ba so onfa brand sika mfa ma no onfa ma no on mankra ho ne emma ho chena emma mbeje radio station obi do ba o ma so begu ani ma si o esanse woni kama fonti e na ode aba se me sisa program ya mba enti na de bia na obeti obi bia twi obiti anti bi ubekwa hu di oku no na ya foolish case ode aba wo so wo gini sika wa ma amba mbebe ode o si twaneka wo twaneka kwa ofom he bia nka enu ha fitia no pa no Era welcome. Thank you. Na ya yebe na no person titles ano. Ya semo. Si yale ne. Na ba kono so ye. O nyame adom. Ono so ho ye. Nyame adom ne ho ye pa. Okay, ye de nyame adom mo sheda na. Eye me wanwan. Ana no afio. Edio. Ya se. Eye double sad ya no maso ye. That pressure na ye can see. Ba we ye so ye fine, we rest. So stress na na do so it me ye bro. Anti bi asempa wo. Asempa wo. Sa. Ai. Esi shrutus no ye bia chata yare. Ne me. We ye bia cha na. Ye ne mo. Untimi nya no. Ne ye no a. E de ba ko no. Watch it. Dia watch it dia fa. No crow. Emre bi me yare ye pa cha se mi am ni bisa me yare. Na ma ko hospital. Na doctor maka dia ye bi nyina cha doctor show me sa hospitals. When was the last time pa? Oh yeah. Na me ken kan me chicha se me ken kan I last time no. Was won yare. Ko no ko pe. Ana se doctor just so me bibio. Kono ko baby e je bia na osu hia kakra e so the foul dey na ye no anti kacha yare se ma yare no baby me empesa edwuma no sunti empe yare bia pa cho nkomo yi hu ne se che se meti won na me ne pagian se atoto boda fu mi che se enem so na ati ade aka ko ba je pa ko ba je ne samba pa anti bi ye hwe se eka umuna je a won ye de ma okay wo sere je nso a ye de ma enti ye wrai wasere age ntika wan farmer no nti ato anibre nti so amuna na wo chia wo na wo pe na aye ne sa owura akwasi na won kra wo ne pe na ama safo kantanka yo wono ne pe na ama emuna ba odi giska no because osere kire wo no fa no lie nti na no so de ne den na ogira society so na ba TV station de wo dwan pe e no de fufuo bo wo na anya ye bia nka de be ko baby foforo ono so feel say aha na ode ba ne ho beto no ama na koma ato ne yam a obenya good results nti na ode aba nti wo ntimi ntina nkran ho na wo nkire de wo pesa nka ode ko ne baby anka so ode asem ne fa wo ye de ya nka oni mbete sika 8000 which that's to ayam pia na yes ka ben na we nyeska bia ma me obi be say damn shit baby where yes ka ben say yes tell me damn shit
8,000 Ghana nyes ka wo eni atuai sika be brand won konkran okay enso odi sika ne beba ye ma de otuwe de odi na asem bag wudi ne de akwasi bedu won konkran enti akwasi safo kantanka won kana ucha blocks blo no be so bondi ma me kwema me pa achawa brand no be ya adwuma ede ma boga no wa brochi da wo ye be so ma me no 8,000 cedis na aka no on man kran nanso ubetua kwaya be fa so abetua ne de wo ya ne wontem enkran ho onsi wo enem se wo kwa in and out 300 cedis onya ebe bu kra okay so we are short abesia aha onya ene wo de aba abeje obi so na kan ye wo 30 minutes nkran ho ne ye wo 4 hours ne 5 hours che de 9 hours o kon na be fa ye bas ne bi dia na wa cycle ho se 9 hours ye du ba bi so ye be gina je se by force usi ko pe bi to ajeta ayetemo ye du wa wo pe wo be si asamoti anti bi mesrew ye wura no onhu de woka onhu ne nsam ka sika ne de on man kan but ye beje nti wo moabo ne ho ye ma no mre kakra ye ma ne mre kofu mebedi nkomo ye ma ne mre se saabra ne so na wa fa 8,000 cedis sika no 80 million enye sika ketwa se wo na de bibi ma wo bi antuma go ye na de mu ye scam ye man kan ensu sika no de beba ti ye hye na nim ye ma no e be se grace period bi se wa fa ma saabra no a obeti yenka obetita yo me da sepa na me nua ma de nyina e ka me hu te sa na me mu ayedu e wo dem hanum sei na ansa na ye be ko no Ase o so ma shiti ansa na ye be sorry no pa chobo fa January ansa na ye be sorry ne fa happy birthday bi e fa koma ye wo fa si bi Elizabeth Osei aka baby ya o scoreboard o tafo we efri o fa opoku justice o say baby ya odo papa nyame o shraw na onye o kese na afei so ye makeup a ye de betena ha ye de ye show ya ye ho aye fe ya wuntimi enyi emfri ha ni nyina ye glam by tina ye nua ba tina na ye makeup yi ama ye ho aye fe baby a wukobia aye fro birthday graduation naming ceremony eyie na wo kona pese wenim eye akono a o fretina baby a wo bia no obeba no abaye makeup no e de amount fretina e wo 0544 466280 0544 466280 na tina embeye makeup no emfa emau na ye koswa e kai mu biom so akoma achade ne de prisons wa e na fi 19th December ye ko munyina mumboa ye na ye ntimi nkoye ye nuanom a omoda na dwafie no ye nkoye omadoye senya bible kan ye no wanya ama ono asafo awrade no wanya ama ye nuoda na dwafie no wanya ama no asafo awrade yenu nti na aka ye nyina yakoma so titiru akoma fm ye panyimfo ene akoma mu nsem dwumedie se afi bronya kyade sonku dwumedie aye ne de ye de kwa akoma ye nuanom a omo na dwafie ntubetimi abre ye mu ebro beans gari enam akukọ bibia obetimi di abreye bia nro entade ti tomatoes sachet one bi anwa enwo nro sanitary part wo de breye na ye beje na ye de akoye ye nuanom adoye obetimi nso asende ye skana ya ye de atoto niama no na ye de akọ ye momo number ye 0530 507 849 0530 507 849 eno eneye ye number na o frɛ na eno a bebia wo no nso niama ye ready ayaye timi abeje eno aso ne san ye momo number production team members Nanabila Kantanka Spatus Kojo Sakode Beluchi Nanayaw Imano Kwame Vadi Oti Erankate Peggy Enka menso a mebetena akonwem na medi chia me ye frɛ me Beatrice Yoga bra betimi afrɛ me Auntie B Little Raha no hu se sports no eba enti enyi we fidie no emfri ha ye da mo nyina mo ase